Tau tu te linga pe koe hā e ngāhi Ongoongo fo au ke tuku mai me he kapneti. Pea mo e Palemia pe he ke ngāhi pot ngāu e te whito ai e ngāu e koe ke COVID-19 tahi wā. Hangi koe pot ngāu mo ui pe he ke pot ngāu e Meidek. Aia oku iai foki pea mo ngāhi wa ngāu e ke he kawai ai pot ngāu e Mia. Ko iko e kau minista, whātaha mai kau CEO, ka ko whaua e komiti whawhanua makehe. Ki hono toka ngai kina ko ia, tau te whito ki he whoki mai ko ia. Ai kakai Tonga, ko nau i tō pureanga, i ngahi taimi. Pea pe he whoki tau te whito ki he kautōri, ko tōlai tahai e kakai ngā ue mei tongani. O ta tau pino sila ka mawhake a Australia. Hange whakoia nai o ngona i ngahi Ongoongo me ngahi maunga tala ke me uike ko osi. Na e whalau mai e wakapuna me no sila me wahenga Christchurch. O omia e kau pasese toko uange au tupu koe apule lulu ya o uike ko osi. Pongpongi tōpule lulu pe ko o ngona i tongani pa pe ki tōpule anga. Ai ngahi Ongoongo ngari oku i tongani ai COVID-19 taha hiwa. Ko wiko taha o kau pāsese pena tuk whapapau i mai. Ane tukatia he Polokalama ko ia oi aho whalaite oi uike ko osi. Iai pe ngahi talanoa ko sa sala holo, mo whema mawaki holo. Ngari ko ua ai keisi i tongani. Talania ai ngai whamiri. Ke tō koto. E toki maumari e pe mo whapapau i mai. I he whakatahaanga ko ia oi ahoni. Pe koi hae tuunga. Oi mo one ngahi talanoa ko ia. Mo atoi ngahi Ongoongo kehe. Ka kehe o ku tau whawhetai ko tau pe i he tau i ofa e o tua ku tau inasi ai. Pea hoko pe ai ngau e whakataha o ku whakahoko i tongani. I he ngahi pot ngau e koia e pule anga pe ke ngahi kau taha tau taha. Ngahi kupu whengau e aki anga maheni ke tau whe inasi aki ai. Pea tuku atu ai ma ngai whamatala koe ni. Pea mahina peka tek mautolu i tongani. I hono mui i mai e kumotolo me tō pleanga. He neongo i tau wa mama o he tuu whasi o kālafi. Ka koe anga i e tau nofo. Tōla e ngai whamiri i tongani wana o ngai kupo whaanga. I ngai whanua i tō pleanga. A o mai ai pe ki he ngahi whanua kau ngā ape Pasifiki. Pea pe ke tōla i o kumotolo i tō pleanga. Kau ke whai e vai manawa mai ki Tonga. O kui tongani a ngahi family pia mai ngahi kāinga. Koe ngahi Polokalama koe ni ai au whahoko atu ange pe koe nei tautou talaki me he puleanga. Tēnau wheinga i whanonga koe ni ke tuku whakaaho mai ngahi Ongoongo. Polokalama tu wha Ongoongo, hono tuku mai ngahi Ongoongo i whalaite wiki ko osi. Pena to iai pa mo e Polokalama makehe e tangata e ki Palemia i hea aho toko naki. Pea ko ane awhi whaka e aho tapu ia. Pea tau hoko mai ke ahoni. Nei ai pe whoki ai mea ai e Palemia pehe ki he komiti makehe koia o nau hanga toka ngai. Ai ngahi ngau e mau inga koe ni i e whanonga atonga i he taime o COVID-19 tahiwa. Ngari pena a whai ha tuutu uni whapure anga. Ki ha lockdown, whafofua nai ki ha wike taha. Pe koe ha pe loa koe i heanga o nau wakai. Koe mea koe ko whai ai fia ia. Neongo ko i tongani ai COVID taha hi wā. Ka ko kinau tolu koe ko lava atu o whaau ngai ai huho malo i. Kaka wawe au pito mo oni koe whika ia. Uraki a hope na le kote ai e wafe tupu. Lele hoko mai ai pe i e aho toko naki. Pea pehe foki mo e ahoni.
Mahalo mo mea mai pe i he ngahi tā ko tuku atu i he Facebook a. Pehe ke ngahi Ongoongo ke ko o atu. Ai whonu, ai holo whamanatu ko ia o Queensalo te. Ko ia ko i tuu laine fu kakai toko lahi. Me tau taha walo ki he matua tu ange. Pehe foki ki he tau taha ua ki he tau taha fitu. Mahina pe ko nau tolu i he ngahi ako anga foki ko ngahi ako anga lahi o ku hoko e weekend ia ko e nau taimi ki hono whakamau e nau ngahi le soni pia ko e wike siwi lewa i he wike kahau aia ko whafufua ka pau o ku whai ha lockdown o ku whainga maari e pe ia ko hike lava ke whai hano tokanga i kina i he taimi tatau pe foki teu teu ai pe moi whanau ia he koe nau wike teu teu siwi mo kumiiwi ai pe ke wike kahau. Koe tuu koe e ngahi wheitu utalafi paanga. Mau whamalo lahi atu ai kakaitonga ke tek mo tolu i ngai whanua koe ai tō pureanga. Mahino pe mo ofa mai ki ngai family. Pe koe ngahi Ongoongo ko mao me ngahi Ofisi talafi paanga. Ai makehe ange o kaka vave ai lahi o paanga. Talo be me whalaite o wike ko osi hauai ki au toko nā ki. Toi pehe pe moi ahoni. Kai ke haofia toko kehe ange ngahi panke. Kau ko mahino heni ai anga ko ia mo ui ai Tonga. Tau te whito he taimi o ku hongo nai to opre anga. O ku iai ha whaingataa o ku hoko i o tau ki whonuani. Ka koe ofa ko ia, ko vai mai, neongo ai pe o ku mahino, ai to unga o ku whanonga, ngai whanua i to opre anga, pe ke lahi pe o ngai whatongia. Ka ku whawheta i pe mo whamalo, ai si ngai family i tongani. Na iai whoki pe mo e ngahi whotu utu, whilawe i hanga tonu pe mo e anga koe ono toka ngai o e whale maha ki vai o la. O au mai ai ki he aho ko ia ane a whi au sāpate nei pau ke whaata ai me he taimi hawhi ahi wapongpong o lele ai pe ke walupo uri ai whale talawai pe koe whamasi ko hipe ke whawhainga maari e i tau te whito ka te kinau tolu o ki ai e ngahi whaingata ia whakasino anga maheni ke he peke mau e nau ngahi foi akau. Koe ngahi whale koloa a hono tautu ua moi whonu i hono ahia ko ia e he kakai koe whakatau a ngahi whie mau te whito pē. Ko hi koe nofo i he whakaukau te ria nā whaiha lockdown. Patatau ki he ngai whamatala na e tuko mai me pule anga na me i whaingofua pē. Ka pau na e whaiha lockdown i e whaasinga ko ia wike. Kana e pau pē ke iai ha whainga maalie. Pea lava pe mo hono whakakakato o e ngahi ngā ui ko ia ki hono tokanga e kina tau te whito ke kau pāsese na nau ngā ui e malai wakapuna kana nau mawahe ki nau ngahi family hili pe ko ia kakato e ngahi ngā ui ke whakahifo ko ia ai kau pāsese mo e nau ngahi uta pea koe konga be whoke kau ngā ui ko ia na nau i e ngahi whitu ukolontini ka koe toi ngā kau ngāwe, hange koe kau whakauri, hange koe kau ngāwe kolontini, ai pot ngai ngōwe, hange koe kau ngāwe kastomu, koe kau ngāwe he kau taha malai wakapuna, ngāhi mea pehena nau taktaha lavat pe kio nau ngāhi api. Koe aho pule lulu, ia toki au koe ki hongona e ngongo i tō pule lulu, pe tok whailewe whainga e pule anga, ke kumi a ki nau tōlu e kau ngāwe, ko hinga, ke omi ke a wheituu, ke nau nofo malu ai, ko hika lava ke whawapau i, o ke kai ke toi mawhola e mahaki, o makatu uma i he sivi, pia maua e o la i he whalaite, ko hi o ki ai taha i he kau wholau na e wholau mai me no si la, o kune maua e vai lasi ko ia, o e COVID taha hiva. Whakatatau ki ono mui i o e keisi ko ia, pe me he potungau e mo ui, whawhie maari e peto unga ki ai tō taha koe ni. Ka ngai koe mea neu lawe ki ai,
ane nai ange ia e ngahi tala noa ko whemama waki holo pe to kua ko ua ai keisi e taimini. Ka hange ko mea ko lave ki ai. Tala noa pe kau te kei ke lava ke whapapau i, e tok whapapau i mai pe. E toko mai koe ngahi Ongoongo ia kamata i whakataha koeni o ko te waki. Mea pe ko tau ilo ai kei hoko atu e tau lotu. Mo e tau kolea ai pe ai ofa pe mo e tataki ai o tua o ko whai Tonga. Pea koe tuunga koe whonua koe mea ia ko ku man meria ho tau ki whonua i tongani. Ai mea koe talango fua. Ko ne tuku mai pe koe whanongonongo ki e kakai ke nau lawa pe o whakatau pe ngahi mea whiunga. O mai pe mea whiunga na pe mangai aho pe kua wike e taha kai tuku atu pe ai koloa ko ngā ke ai pe whainga maalia ngahi whamili. Ka ua na ia taimi kua o ke osi ai. Neongo ka alupe taimi ia mo e wawe osi. Ai ngahi koloa ka o ke ie tuunga whawhie maalia pe. Mo wakai mai pe me hito apure anga pe hange koe kok mo tole ngahi tuku i motu ko tal noa atu koe ni i tuunga koe a kuia ia Nuku'alofa. Koe kiu koe ia ngahi me alele. Tatau pe ke ngahi pange, ke ngahi wheitu talafpa anga, ke ngahi whale koloa, ke ngahi ofisi whakapure anga. Ai hange koe ha Polokalama makehe. Hange koe taimi koe tau whamamata koe taimi Krismasi, moi wha o stau, o pehe ai taimi a koe ni. Kauk mahino ai tokanga koea ai Tonga ke mateu. Toki hoko mai whi foki ai keisi COVID a koe ni. Ka koe fu mahina ai wanoa ai teu ia a Tonga ni ki ai. Neongo o kai ke tau loto tau tolu ke ho mai COVID. Kana o si ai pe Fekau'aki ia, ka koe mea whai whawhetai ke o tua. Hena toko mai pe taim whiunga ke teu ai a Tongani. Kana e pe foki pe mai taimia na pau ke lockdown ni wike ua ai e kamata mai pe koia o e talaki i whamaman lahi. Ai mahaki wha auha koin ko COVID tahi wa pana lockdown na Tongani i wike ua. Hange koia koe anga maheni, iai hanga whanga whakatoko lahi. Hange koe lotu, hange koe apsia, hange koe hangai katoanga. Koe ngahi whare, pe koe ngahi wheitu o whatahaanga, koe toko hongo fulu. Pea ata pe ka toko wanoa tatau te whito e ngahi apisia. Ai koe hoko mai koe mea koe ni o ko mauto whangai tonga ni. Po o sianga pe kakai e ki ngahi mea pe koe na urak ngawe aki. Na talu pe foki mei he urak taimi koe a lockdown ni o lele hoko mai ai pe. Na kei whakataputapui pe ai whewhanonga aki. Me taimi tahaua tu apo o lele ai ke taimi nima hengi. Ai a koe hoko mai koe ni e kuia ai ai keisi COVID koe tonga ni. Ka ako kei tuupe ai tuunga ia koe ia. Lao o ngai mea whatu pake e. Me taimi tahaua tu apo o e aho kotoa pe ke taimi nima hengi o hange koe ia neulawe koe ki ai. Ai koe ngai taimi whakanganga koe ni panaya o pe hange koe ia. Koe potunga o ea ko ngā whuku whai toka ngā lahi ki ai, ko ngā whuku se tau whanau a ko. Osi, malava e nau toka teo ki a ngahi taimi peheni. Iai pe mo palania ai minister ko mo toenga e ne kau ngā ue e ofisi pe ki ngahi ako anga. Me atatau pe ki ngahi ako anga ko ia ngahi siasi. Neu toki whanonga ne nai e whanongonongo ai potunga o iako ko ia e sea spesiliana tawa taina ko ia o Tonga. Ai malolo pe api ai whanau ako i e fo i wike e taha. Pe au ki ai pe ma ngahi iako anga ke he ko osi ai pe nau ngahi palani. Ko osi i ai pe ia o toka teu ki a taimi pe heni. Ko hi ke au ai whakaoho vale. Pe whatu pake ka oko lele pe e ngahi ngā ue pe mai ngahi tawhaaki ko ia. O atai pe whoki pe mai whamalo ki a tek mautolu ko ni o ko wakaihi whope ki e pesi Facebooka ai tohi hake o i ngahi popoaki ofa. Mau whamalo atu ki a tek mautolu ko e uhi pe
ko e ngahi popoaki ofa mo o mai. Pe kai ke ngatai hange ko taimi ni o ko e pe foke taimia hange o ko ki mea tau whakaukau o tohi hake ngahi mea ke ka mau ko le pe ke tohi mai pe o mea sai. Ko ngai mau ofat mai tongani pa mau fifia ho mau tohi mai ka mau tolu ma ngai popoaki mau ofa mai ka te mau tolu ko ia tongani. Tau kei tali pe foki heni, ko o si mea mai e ni iho kau ho e ki minista, te kei ke lava mai ai toenga, kak mai no pena e whai e nā whata whakapneti ane uhu, pia kai ola e nā whata whakapneti e nai pau ke whakahu, ke he kapneti koe ni, koe ngā pe foki ke hoko pe koe lao, pia mo i tūtu uni, ko hea ngai mea koe e whakotu o kai mahino, ko ngahi tūtu ni whapure anga ia ke ngawe aki e he whonua. Ulak taim pēna e ngona i o hange ko mea nei mea ake e Palemia nei pau ke whai ai lava atu, whatau wholofola ke na awhiwhio, tamatu i koto pauano, me tahine kuini na nas pau u. Ko ia koe mea ko tawa pēo koko i he whonua, ka ko whiema o pē ke au taki ke na awhiwhio. Pea i kai ke ngata whoki ai, ka ko kei whanonongo pe, ai pau ko ia, ke ngawe aki ai whakapoto taha. Ko e tuunga ko ia o ki mau tōlok mo wanga hono ngawe aki ko ia, ai mask i tua pule anga, ko tongani. Hoko pe mea ko ni ko te wakai ke ngahi family, nau lava to kumi mai e ngahi mea ngāue ko ia, pa ko te wakai ke kau ngai whapule anga, mo kau ngāue ngai kau taha ngai businessi, a o pe ke whanau tō tūpū, hono tui ko ia o e mask. Neongo te kei ke whamalohi i mai ia, pe e tala mai ko tūtū ni pau, ko pau ke tui a e mask. Ka ku te whaafo ia pe, i e whai tūtū ne lei pe, a e kakai, o whakahoko ngahi ngā bui ko ia, pe a whai ngō fua lewa, a anga ko ia, hono tataki, mo mapule i a toenga ko ia, o e kakai, pe a moi whanua, i e ngahi whatongia ko e ni oko whakahoko. I e tainta tau pe whoki o ko mahino, hau hange ko e whakatau kei me he pule anga i e ngahi whanono ko o stalaki me ofisi ko ia o e Palemia. Ai mahu inga ke ngahi potngao e pule anga pe ke ngahi kautaha me ngahi ofisi ke whapapau i ko e nau kau ngā we ko nau osi hoho malui. Ko ia e ko ngahi wheitu o whapule anga me ngahi kautaha wha businessi ko i wheitu o ia ko tali ki ai e kakai i ngahi whatongia kehe. Pe au whiema o pe ke malu mo hao ai taha kotoa o ko lava mai ke te ngawe anga pe ko te ki businessi pe ko i pāpeha poto ngā ue ai pule anga pea o ko lelelelei pe ngahi mea ko ia. Pau pe ke sivi ai ngahi kāti hoho malui ke whapapau i ko hoho malui ai taha kotoa ngula o hua tu ke ngahi ofisi tu kehea ngai pau ke tui mask o hange ko ngahi whanongonongo a ki nau tolo o nau te lava atu pe ko hapeha whatongia o whai ono whakahoko. Ko lawe i whoki e Marianne, ko hin whok mo Marianne Kup. Ko lawe i whoki nā mo lava atu o whakahoko ngahi whaita ko ngā ko e whiema o ia me he TVNZ pe ko e television e ko ni anu sila nau whiema o ngahi ata ke tōnga ko ki atonga ni. Pana e lava atu ai ko ngā kau ngā oe o to o me ngahi ata me ngai wheitu kehe. Ko hika e o atu ki no sila. Pa ko motolo ko nei no sila te mo wakai at ka ngai ata he television e no sila TV1. Ko ngai ata iau ko seni atu me i tongani ka o maa whoke TV3. Ko hae ngai wheitu na mo lava ka whaitai Marianne Kupu. Malopito Catalina. Aia koe ngahi whingawa aki ai Broadcom FM 87.5 pia mo e TV tōluka e Nusila whai Ongoongo ko mai ko Mora i e nao whie mao ha ngahi ata me tongani tatu whito ki ta whaaki ko whahoka ai hoho malu i holo whamanatu ka pehefo ke ngai panke talafpaanga pia mo loto Nuku'alofa pe mo e tuunga koe o ku i ai
i he ahoni, a manaki koe ke tau hanganaki atu ke ngai tutu un whapule anga koe ni o tau i henia i he lolotonga ni. Pea koe mea whawhiawhia koe hinga koe whia mea ngau e aki e kautaa koe ni anu sila. Ai e whaema walfit pai ni ma ke whahoko ai ngahi whia mau Ongoongo koe ia me Tonga ni. Kana iai pe foki ai ki i whamatala nai o mai mea nau tolo. Ai koe whamumui taha ia i he ene whenga pasi pea moe keisi koni i Tonga ni. Kai te uhange pe o ange ki henka Katarina ke ne hango o tuku atu ai ki Ongoongo whamumui koe ia me Nusila. I he Ongoongo koe ni o kune hanga o talamai ai. Koe tuunga lolotonga ko ia o hange koe whamiri ko ia i Nusila nai pehe koe na iai e tō taha ko ia me Tongani na ne mau koe ai vailasi COVID me iai. Koe whamiri ko ni o kunau kei nofope i he wheitu o whamawahe i kinau tolu. Pea na e whaikono whamawahe i koe kinau tolu. Pea whakahoko me ngahi siwi ke te kinau tolu. Koe ulaksivi ulaki foki na e negativi pe ia. Pea whatatau ki ngai whamatala koe ni oku o mai. Oku nau ki i he wheitu o pe o whamawahe i ai i he tuunga lolotonga. Neongo koe sivi koe ni koe na e whakahoko negativi pe ia. Aia koe anga koe ia e whakamatala. Koe whamiri, koe toko wha, koe ni na iai e nau whetu utake. Wa ofi pia mo toko taha koe ni koe oku pehe koe ni. Oku ne ani koe na e sivi pia mau e o la oku positivi. Pia oku ne mau koe ai vailasi COVID taha hiwa. Koe anga ia oe Ongoongo koe ni oku o mai. Pia i kai ke ngata foki ai. Hange koe ngai whamatala pena e tuku atu. Koe mea kou tokanga lahi koe ki ai e pule anga. He koe ngahi Ongoongo koe ni koe na e tuku mai me Nusila. Whakataha mo no mui mui i koe ia o e CV. Na e mau pe foke ngahi Ongoongo ka na e pau pe ke hanga e potunga au e mo ui o whakahoko. Ai founga ngā au e anga mahe ni pe. Koe pau ke tatari ki ola koe ia o e CV. Pea mau mai oku positive. Pe oku tala mai iyo. Oku mau e tōtaha koe ni ai vailasi COVID tahiwa. Pea na e toki ilo ia i ka ko osi mātuku atu whake ni i hia ko nau ngahi api. Ai koe whai mana wasi i pe ia. Pea na e mo toko taha ia na e osfolau ia ki haapai. Aia na e whai e whetotaki ia ki haapai. O whamalo ko i koe ngau e wawe ai kau me mipa. O e kau tau ene awhio, pia ulotonga kolontini atu ia. I e api sotia ko ia i haapai. Ko e mea whawhiawhia e taha ko hi koe whawhanua wawau. Ko e whawhofua ki he hawhenei e taha ua, pia koe osi e taha i he pōtona ki. Angena e ongona ai wakapuna na e puna po uri. Ka koe wakapuna whamumui taha pe ia koe. Nai whalau mai mei toke lau koe ki Nuku'alofa. Pea na e whotu o ai pe e ko vana koe ia vai whunua wawau. E no pele e whatulolo o lockdown ia wawau ia. Ai koe tuu koe tai minima whamatara ko whaiat koe ni. Ko wholoa lockdown ia a wawau ia whaasinga koe ia o e wike. Koe palani koe ni koe ki tongata puni pia mo haapai lockdown ia tongata puni. Lockdown mo haapai. Ko hia nge koe mea neo lawe ki ai. Koe taha o kinau tolu kau ngau he malai wakapuna. Nai wholau ia ki haapai. Aia koe whainga pe whokia ke whawapau i. Ai wheitu u koe au whanonga ni i koe ni. Pia os lawa pe pot ngai mo ui. Mai ko miti ma kehe kone unau whaoke ngai ngau e koe ni. Ke mui mui i. Ko haifua nai whetu utaki. Mo ni iho kau ngau e koe ni. Ko hi ke lawa ke whaiha toka ngai. Ke siwi ki nau tolu ki whawapau i pe oku i kai ke iai hanga hiuasia. Ko hui e ka pau oku lava ke mawhola i he community. Hange u tau i lope aku tuu ngari whainga taa lewa.
Ka koe au me koe ke taimini te ki wholoko ia hangahi i Ongoongo. E toi tuku mai pa koe ne utau ki Whakaongoongo ki kone kamata ai whakatahaanga koe ni e lahi pe mo hangahi mea e whai hau no whawhehui. Me ta whaake koe ka whai Ongoongo ka lava ke whakamaa ala mai. O mahina whoki koe taimi whea mo iki nei ni tongani. He ko tau maa umai eni ke mahina whooko Novema. Pena e kotofa mai pe mei mua. Ai te wake koia o e whili whakapoto a Tonga ka koe whili whalealea ia. Kotofa ki a tōpule lulu a tā walo Novema o e wanoa wataha. Aia koe wike uloaki eni. Pea wike wa he wike kaha u. Koe wike ki toa lewa. Koe wike ia o whahoko aia ai whili whalealea. E makatuunga pe koe hae tuunga koe ni. Be lava ke lockdown ni. Wike taha pe pea whawapau iai pe o kumalu pe whanua pea hoko ate ngai ngau e ngamahe ni ia pea hoko atu ki e teu koia o e whili whalealea. Pea ka pau pe e to iaha noanga. O tau tui pe e pau pe ke whaki toloi. Ko ui he ke whapoto ia. Ke iaha mea o kuhoko. Kai hoko ngai mea koe ka lewa ko whainga maari e. Ka koe tau amanakia mo tau tui a tau tolu. Ke ngata pehe ke isi koe ni e taha. Tō kehe ka pau e to e iai a ngahi whamatala ia e kehe e o mai. Ka kohono whakakatoa. Fuu to kanga au pito. Ai kakaia koto ngā ni. Pea moi mea kou whawhiawhia. Koe talangofua koe kakai. Koe ke ngata ni whaingofua ke ngau e koe ai. Pule anga whaingofua ke ngau e koe kau polisi. Ka mahai Fekau'aki pia mo e kautau aine awhio. Polokalama makehe koe ni me he whale whapule anga St. George ko mea hene eki minister ko ia o e potunga au e mo ui. Kai o maa whoki eki minister ko ia o e Meidek. Pe he whoki ki he eki no pele fia la kepa ka ko e pilikatia ia. O e taumalo i whanua ene a whio. Pea koia whoki o kune toi hoko. Ko e komisiona polisi. Kua ua tonga ke la kanga pea moi tu unga. O kwhawhie maa lie. Ai ngahi whaifatongi a koia. E Fekau'aki. Ai ongo kupu mau inga koe ni. Ko e potunga au e polisi. Pea moi kautau koia ene a whio. Whamalo pe. I e tā ke kina koia a ekno pele whiela kepa. Pai ai pe moi whetokoni aki, moi Fekau'aki, pe moi ngai potunga aue, pe moi kakai whanua. Pe ui hen pe moi kau CEO ko lawe iatu ai skeitari pule, moi skeitari ke kabineti. Et ka kokalo tonga whakotuutu e ngawe, ke maumari e ka kamata whakataanga. Pe whoki he tale kita pule, ko CEO koia o e Meidek, ko Palemia. Kai o maa whoki ai eki minister e pot ngau e ako, ko hua kawa mei liko, pehe ki a poa stay ne lawe ki ai, ko eki minister ia o e Meidek. Ngahi whatongia maho inga whoki, ka koe ngahi whatongia o ma whatoki tuki. O kfuesia ki nau tolu i he puleanga, kau tau whawhetai pe, ko hi koe whoaki iwi, moi malohi ai otua, o malawa ai, ke ka te kina ngai whatongia, he tau mai a kua whatongia whaingofua, hono toka ngai, o e kakai, ka koe whai whatongia, ke e na awhiwhio, tamatui ko tupo wano, mai taine kuini, na naspau, ka o maaho eiki, pia moi kakai hono katoa. Tā pia ngāri e Fekau'aki o kwhai, pia moi poupou lelei, a kau taki lotu o ngahi funga waka, pe ko ngahi siasi i e Fekau'aki, ko uhi, ko ki whanua koe ni. Mea ke paanga, ma siwe ai. Mea ke koloa, ma siwe pe ai. Ko mea ko kutumotumo ai a Tonga, ko ne ofa. Pe hoko pe ne ofa, ke ne hanga whakatoka maarie, a ngahi mea hono katoa, ka ko uhi, koe ofa e o tua, o kui nasi ai taha ko toha pe. Mau fia pe he mau whainga maalie, i ai whainga maalie o mau kau mai, kono tuku ato e ngahi whakatahaanga mau inga pe heni, tau te whito,
he oku tokanga mai kia e kakai koia e whanua. Tō keheanga mo tōlo si kāinga Tonga i ngai whanua koia i tō pureanga. Ko e hanga koia no whama opo e tuinga ai tuunga ko kia i a Tonga whao pito. Ane awhi pe mai ahona tō ki vai ke whunga i whanua kak ma au fia pe. Ka o kulahi pe ke la a pe a moko le lei. Ne ongo whoko e pole mahu inga e whanonga anga koe ni. O ta tau pe Tonga mo tō pureanga i whiriri waki koia ai ea. Pe aku hao pe whokia mono ngahi tā au ke pe aku whanonga Tonga i he taimin. Hange koia aku tau lau ilo pe ki ai. O ku kei whakataimi pe ke taimi a whaa pe ngahi a whaa ia mga i whatamaki whaenatu la. Ko natula whoki ia whai te riha pe ia. Pe ko ta hoko mai he taimi a whaa pe hoko mai pe ha taimi lolo Tonga e tau. Ka koe mea pe o ko whai ki aia e tokanga ko ia a e pureanga pe mo i whanua ke kei whakapapau i pe o ku malu ai anga o i whanonga pe mo i nofo ko ia e si ngai family pe mo i ngahi kāinga. Koe tau whanonga atu koe ni ke tau wau atu ki he mahina whakaosi me he mahina katu o ia whanonga atu me Novema pe a osi pe ia pe a Tisema pe a koe kakato ia ai wanoa wataha. Koe tāke kina pe ai lau maari e o mo ui ai pe a whainga maari e kakai. Ko ane po nei whakahoko ai ai Polokalama ai kautaha lotu hufia whawhanua ko ia Tonga ku taki ai tahine kuini na naspau nei whakahoko ia ki kāinga ko ia o Vaia ki Houma ko e ulak Polokalama nei whahoko e Sapate ko o wike ko osi nei whahoko ia ki Kolovai pe ke kāinga ko ia o Wata pe au hoko atu ke kakato a tonga tapuni pe hoko tai pe ke ngahi toko i moto ko ia i tahi. Ka koe mea pia o ko i loa ia tonga ia i he kolope. O hange pe ko ia o ko mou mata ho mo ui i ngai whanua i tō pureanga. Ko lotu pe. He ka wholau ai tonga ki a wheitu. Koe mea pia une whinga ke i loa pe ko whea siasi. O whitaha mai ke wheitu o koe o ku te whakoutua pia ku te iai. Ko hinga whoki koe whia ilo koe. Ke te lava atu he koe wheitu upe ia. Te whetaulaki ai moi kāinga moi whaamili whakatolahi. Mahino pēa e tuunga ko ia o ka pau e whaiha lockdown. Ko e ngahi siasi. O ko si ilo pē ngahi mea koe o ku ai ko pau pē ke mālolo pē. Ai ngahi whaianga lotu anga maheni. Ka koe e ngahi apisia ko o stoko mai pē ngahi tuuni ki ai. Ko loto i he whale, pe koe whale loto, pe koe holo, pe koe hai me au whai ki ai e ngahi o au pē. Koe toko hongo fulu pe ai tua, koe toko uanoa. Hange koe koe mea ko mou fōwai e ngai whanua koe ai tua puleanga. Pe a kua o pe ia ke mau mata to mei tongani. Ai tu onga whaingataa o ko whiohi. Pe a whianga inga pe a mok mautolo e si kakai. Ko e mea ko whie mau wai ko e ai ngau e whakataha ak mautolo ko i tongani ke whapapaui o ko hao pe ak mautolo. Ka pau e whaiwhange ko toha fu to umahaki o COVID-19 vai tongani. Pea koe ke ilo ia pe whewhe. Koe tuunga koe ia e tau kau toke tā mo i tau kau ne si fu masiwe siwa au pito. Koe anga koe ia e whakafuafua me whakavalisi o whie mao e kau ngā ue ia ke mo ui e toko hongo fulu ke nauhanga toka ngai ai toko taha whaingata ia e taha. Pea mo whautanga mo tolu ka pau e pūke ha toko hongo fulu ia fo i taimi e taha. Koe kau ngā ue ia e toko te au. Kai ke lava e tonga ia ke mao. Ai toko te au i e taimi e taha o hangi e koe au kumo mao i e ngai whanua koe ia i tua pureanga. Koe mea malu i pēne taha o mao koe e tonga ni. Koe whalala kakato ki otua mo i talangofua e toko taha tonga mo i whenga o e aki. Pea i e talangofua koe ia
o mahino ai e malava pe ke whaingofua ai mea ko o whaingataa. Koe mea pe ak malava he tonga, koe lava to huhu malui ke whapapaui. Iai hatai me koe aha to umahaki ka kuto maa pe o hange koe ngai whatau kei koe ia aki nau tolu o kunau hanga o whatongia aki me he pule a ngā pia moi potu ngā ue mo ui o hange koe ia neu lawe koe kiai. Kai ke he ka taki beha ngeu ki fofoloha o mo tali mai ki mo pia kamata e Polokalama ka koe uhipe koe ngahi ongo lelei mo ngahi ongo mahu inga ku teu koe ki tuku mai pia ko wakai atu pe hange o ku whokotu pe ke mau maari pia osiko ia pia toki tuku mai ka ki tau tolu hono kotoa pia kalava ai ngahi mea koe e tuku mai lewa whainga maari e ke kau whai ongongo ke nau hanga o whai atu hanga hi whehui. Kok mo tolu kok mo wakai hifo ke tau pesi Broadcom FM Broadcasting e pesi Facebooka pa waha whehui o mo loto ke eke pa mo tohi mai pe ai. Ko whamalo te ko wakai hifo ke ngahi tohi koe no ko hake si ngahi tohi le lei mon me ngahi tohi whawhiawhia. Koe pe ngahi tohi au hange kou ki e anga kehe tuku atu peke toka ai ha taimi. Koe taimi ni au whi mao peke ai mai pe whanki popoaki whawhiawhia mo popoaki ofa pe o tau mo si e mau whainga i tongani ke ua toi mawhola holo e ko viti taha iwa. He kufuwha ofa pe tongani he kai peke lawa i tongani ia ke talia hatoa mai hato umahaki peheni. Koe mea peko ku mau lawa ki mau tolu e ngahi watu whakiongongo mo whamatala. Koe mau whitu taki holo, ta tau pe he kau ngā au he pot ngai mo ui, pe he ka teki nau tolu, koe kau toke tā, mo kau ngā ue. Neongo ko nau pensoni, pe ko nau malolo, kau kuhoko e nau ngahi tala i whare, koe tokoni lahi au pito ia. Moi maunga iwi ia, whakaloto lahi kisi kau ngā ue, lolo tonga koe pot ngā ue. Hoki hen foki pa moi tale kita koe ia pot ngā mo ui, toke tā siale a kau ola, he kunau heni pe ko hi, ke whapapau i pe oku, tuku mai ai ngahi whakamatala, pe kei ke ngata foki ai, ka ku mahu inga, tau te whito ko tahi, o kunau whakaongo mai pe i he le tio, i he lea pe mo e ata. Koe uhi, koe hai tu uni koe e whakahoko me heni, koe tu uni ta tau pe e hoko ta tau i ngahi whito ko tā pe. Nau lawe whoki ane nā yange o ko whainga maali e pe, he neongo koe wikeni o ka pau wha lockdowni, ka koe wike teu siwi pe ko study wiki o e whanau ako. Ta tau pe ngā yako koe pule anga, pe mai ngā hiako o siasi, pe hokot lewa ki e nau siwi, ai ni koe anga maheni siwi whapule anga ki he wike kahau. Ko ia kua whainga maali e apina, ak tau toli tonga ni, mok mau tolu i mulina, musi o tua mai e si whanau ako. Koe mea koku whainga i koe ai pule a ngā ki he huhu malu i lahi taha. Ko hi koe tu unga koe au i whanau wale, ki he tau taha, te keki si whainga maali e ke iai ha whaito o ke nā huhu malu i aki. Ka koe anga ia o i whakakaukau pe mai palani, ka lava i huhu malui, a ki tau tolu koe ni ka kailalahi mo matu o tu a nge. Pea huhu malui mo tau taha ua, ke tau taha fitu, tu ke heange ai tau taha walu ki olunga. E lava pe huhu malui ko ia, ke tau si malui ai pe, ai whanau me he pepe o aloa o ke taha. Koe tu unga ni au tau, te kai ke nau si lava nau tolu ia ke whai tu oni. Aia koe whai tu oni ke no toka ngai ke nau tolu, ke nau mo ui ke kaha u, pia mo nau kaha u, o ku nofo ia i he au whinima, o ki tau tolu, whine tonga, mo tangata tonga, o ku matu o tua, pia maue mama, foaki me o tua ke tau whakakaukau lele. Pia makatuunga e tau whakaukau lele i ko ia, mo tokoni mai e o tua. O kune teke ke mamao, ai ngahi mea ke kehi e tau whakaukau. Ka tau wala atu. Aki e tau ofa, ke whapulupulu.
ai to'u o ku i kai lava ke nau si whai tu'uni. Te kai malawa ke nau whakakaukau i e ke nau tolu. Hange peia ko i tau kei ke a ki tau tolu ho whanga he whakatapu. Nei kai lava e ke tau whai tu'uni. Kai he whai tu'uni mo i talango fua. Ai whanga kui, ai si ngahi whae, ai si ngahi tamai i he kohiri. Neongo nei kai fu fe a ko ia o hange ko ngai ahoni. O ku tau ha kai langi tau ai i e ngahi ahoni. Ko fo iafo ta tau pe i e ofa ko ia. O ku tau whainga ke whakapulupulu aki. Ai hako tupu e whanua si e tau whanau. O ku te eki ai ha whahinga mawhai ia. Pe koha matu o tua, pe mama whiunga. Ke nau si whai tu'uni ki o nau kahau. Aia koe mea mahu inga peia o ku whai kono talaki i Tonga ni. Ai tau poupou, mo i tau talango fua. Mo i ofa mai e otua ke taha kotoa pe. Pe a pehe ke ngahi Ongoongo koe no kamanaki ko ia ke tau whanongoa. Ka kou wakai ai hoku kau ngau e koe ni ko Marian Kupu. O fuwhe mo i kina pehe lomi. Mahalo ka anetari ngahi tohi o ku o mai. Ko hea ngahi Ongoongo fo au koe nā Marian ke vahe mai. He kouku alpeta i mimo e tokolahi mai e tau whakatahaanga. Pe mahalo pe o ku mei vave hane kamata. Hange koe mea ke laka e Katarina koe o kia penga i whehu i tuku mai i he pēsiko ni a broadcasting i he media whasosiale pe koe Facebook. Pe a lelei whafo ofa ngai whehu e ni i ke ngai whehu i o ku mahino pe ia koe whehu i whapolitikare ia. Ka koe hange koe mea koe ia na e tapou ki ai whaleni koe taimen ke tau ngau e whakataha ai. To e ngai aha vai vahe ka tau ngau e whakataha. Pea o ataha pe ia ke mo tuku mai o mo ngai whehu i ke whakatonu ki ai whehu i koe ni oku amanaki ke o mai e ngai whangamari e koe ka ki mautolu i ha kamata ai whakataha make he koe ia o e ahoni. Mahalo, pea koe hangai e tu o e tau Polokalama koe ne o tau kei tali pe. Kai ke o ki mauloloa ka kumahanga pe mautoluia o tuku atu ai mea ngau e koe ni pe kono whamu ui atu e ngai mea ngau e. Ko ui pe ke mou ilo pe o ku tau kau whakataha pe, pa mo teu mai pe. Ko hi ngā o kuahani iho kei whaiha nau whemoikina i ngai whatongia. Ko e ni e lava lelei pe ngai whatongia ko e nā pe to kamata e whakataha angani. Ka koe pe whanki mea o ko pehe mehe sketali pule mo sketali ke kabineti. Ia ngahi pepa, nai whai ahono pāki mai ke tufa. Pea koe pe mo whanki Ongoongo fo o ku tuku mai ko ngā ki whakakato ai pe ai. Ko e anga pe o ngahi whakatala noa nei pe tokua ka pai whai whangi ko whaiha lockdown. Neongo ki kai ha aku e ki o hanga talat ko anga pe wha fuafua to e au ia. Ka koe anga koe wha fuafua ko e lockdown ni e kamata pe i he mahalo e fiafio e aho ni pe ko a ia. Ke neongo ti kei ki whahafa pule anga lockdown ni ko e nia ki toki o mai pe ko whai koha lockdown pe i kai. Ka po si ai pe a ngahi api ako ia ko na os whai tutu uni pe nau tolu ia. O si ai pe mga potu ngā we kuna os whai tutu uni pe nau tolu. Mai ngahi kautaha, ngai kautaha wha business e pule anga. Ka mai ngahi kautaha wha business i tautaha. Pea koe te wakai hange pena iai ha tokanga e pule anga. Tautau te whito i he potu ngā we koe ki he Fekau'aki. O ki ai a tatafu moi aki. Na iai ai whakatala noa ki ai he whaasinga o e wike o whilawei mo e ngā ue ko ia o kuna hanga whakahoko ko hike whapapau i pe. O ku ikai ke hanga e ngai kautaha koloa ia o hike e totongi a ngai koloa. He kuhange nia ha fu o taimi o kua ha uha paanga i he whonuani hufanga he whakatapu. Ko ne pehe pe koe ngalingale whaha lockdown ni. O to me tiki pe liuliunga e totongi a ngai koloa e ngai whale koloa. Ka koe whatatau ki whawantala koe e iki minister koe potu ngā oe a tatafu moi aki.
Ko os fai be e ne pa a koe ke consumer. Pe kona toka ngai koe kakai whakatau. Ke whakapapau i. Oku i kai ke nau totongi hangahi mea oku mamafa. He uki kei ke aha whahinga uhinga ia. Ke hiki ai e totonga ngai koloa. He kua osi iai pe. Ai tu uni ai pule whiunga ke ngai koloa takta. Ai ngai koloa ngā maheni. Neongo koe ngai koloa lahi whokia o kai ke toi pule ia. O whatatau pe pe moi tukuange pe ke tau ataina. Ko hi ke takta whai te liha pe ia maho inga ngai koloa. Ka koe mea koe ko lawe koe ki ai. Ai mea koe talango fua. Tuai pe kono whanononga me pot ngā au e koe ni Fekau'aki. Wa ke consumer e whaasinga au i ke taofi. O kai ke whema o ke hiki whawalewale e to tonga ngai koloa. Koe ne tu o ai pe. Pe ana i ai pe moe ni ihi toko lahe na nau whakatau e na tole ngai koloa e ngahi mau inga ia o kuliuliunga. Na te whanonong he pot ngā we ke kakai ko ia ke nau whoki mai me nau ngahi tohi tali totongi receipt ke ngai whale koloa koe na nau whakatau me ai. Koe ngā ko swai tu uni ka te nau tolu. Ke totong whakafoki hangai paanga na nau hanga o mau. O makatonga ia nau hiki whawalewale ngai koloa. So koe whanki Ongoongo whakawhiawhia ia. Hoko hoko at pia ona toka ngai kina e pule anga ngai mea pehe. Pia hoko hoko atai pe. Pia mai ngahi whatongia lelei ko ia. E kei ke ngata i ka ki ai pe hange koe ko sio hifo. Wakai hifo ki ngahi popoaki koe ni oku o mai. Ai whakamalolo tohounga ki ngahi tokoni. O kua taki mai mei he ngahi wa akeke mei tō pureanga. Ki he kakai i tongani pe moi ngahi kulupu, moi ngahi kalapu. Pea koe tahaia i he ngahi mea whawhiawhia. Ko lawe hifo ai whamatala. Ko e tangata business. Ko te wita puloka. Nani hanga ia. O Fekau'aki ai ngahi mea whanowhano ki kalapu hamala. Aia koe ki he kia kai o mea. Ke kakai o wahenga tongata Polokalama. Pa mai ngahi kautaha ngawe ofa ke pe. Pea iai moi ki kalapu, o wiloko kalapu hamala. O nau hanga nau tolu o ngawe ao ngako nau taleniti. Hanga nau tolu ia tui e ngahi mas. O tofa ia ke kakai. Kakai koko ke nau lawa nau tolo whakatau mai e ngahi mas koi me ngahi whalekoloa. Sake whanki ngau e lelei pe hene o whai ai whetake nima. O ki ai pa moe popoaki mai he. O ki ai ma ngahi kautaha tui i kolofo ou, ko havelu, ko maofanga, ko hahake mohi hifo. Iai whanki whale tui ai. O ko tui taha ai he ngahi whae ia. Ai ngahi mas o tofa pe ia ki he tau te whito ki he whanau. Tau ila pe whoke whanau. Ko pehat koe ke nau nofo mau toi o mange nau lele wawe a nau tolu. Pa koe pehat to koe ni koe ke tui e mas. O nau whihia whoke nau tolu no tui e ngahi mea koe hange. Mo oni pe whoke o koe ke te ongoi whie maari e ki tai. Ka koe konga eni o e tokoni. Pea moi ngā ue ai kakai ki hono whakahoko. Koe taimini hange pe koe kau whawawhonga ngai wahenga. Pe tokoni ake mo kau kantiteiti koe ke teu o e whiri whalealea. Koe taimieni o kunau si tokoni ai ki e kakai honau ngahi wahenga whiri. Koe uhipe koe ngahi taimi whainga tāpeheni. Pea moi tau whakatau ange pe o ngata he taha. Pea ka pau mo oni. Po alu ki he ua. Pea tau fitu o atu pe he ua. Leongo whuke ngahi whakamahalo pe ia ka kou wakai hifo. Ko e ngahi whehu ilahi e nia utoko mai he messenger. Pe koe mo oni ko ae, mo ngahi mea ko ia. Ka koe ne kamata e whakataha anga. Ko no tali atu ia o ngahi whehu i ko ia. Kai ke he koe lolotonga whoki e tau whakamatala tau tō koe ni o ku hū mai ai pia tō loa ia. O toi seni mai e nau whanongo anau tolu he lolotonga koe ni
e tau Polokalama ka neongo e ha mea e laua te whanongonga e toloa he kono o send mai he messenger. Ko e whanongonga me he kolisko tu pou ki si ngahi mātua mo i kautau hi whanau. Ko e uhi ko e tuunga o ki ai ai whanua pia mo e malu e tau whanau me he whaingataa o ko viti tahiwa. Ko whai ai whanongonga ko e ni i he wheongo ngoi mo i siasi pia mo i pule anga ke ki tutuku i ke taha atu ai kolisko tu pou o anga peheni. E tutuku atu e whanau ako i e taimi whae fiafio e aho ni pia ke nau nofo atu ki api i hawike e taha pia mo kātaki mai pē ai kautau hi whanau o atu ki nau tolu me toloa o si o atu ho mo whanau. E lava pē ke awe ho nau mohenga mo e nau ngahi puha i e tutuku koe ni pia ka pau o ku pehe ke tuku pē i toloani i o nau whale mohe kai whakahoko mai pē ho nau hingoa kai lava hano toka ngai. Ko e whaunga koe ki a ngahi kalasi ke whakahoko lolotonga e ki i tutuku koe ni e toi whai pē ai whanongonongo atu i he whiongo ngoi mo ngahi tutu uni whakapule anga. E toko whakotu o mai e whanau ako i e whiaf moni te uike kahau ai koe ahavalu ia Novema taimi ono e whiafi ke te uteo a ngahi sivi whapule anga mo i sivi a ngahi kalasi international. Toko kehe katoe i ai hatu utu uni me he pule anga. Ok mau inga ke nofo mao e whanau ako i apina pia ke nau talango fua ki ngahi tu utu uni me he pule anga. Ne lava hano huhu malu i o he whanau ako e toko valunge au hive hiva ane po pia koe kakato ia o e toko taha awhi tupu o kuna lolotonga ako i he kolisko tupo i toloa i he aho ni i hono huhu malui. Ka paune i ai haki i tamasi i nei kai kau i he huhu malui ko hiko a whaahinga o hinga pia ka ataki o tokanga ma kehe mo aki ai. Tau lotu pe mo poupou ki he malu mo i hao a tau whanua. O kui kai pule hataha ki langi. O kui kai pule hataha ki langi. Pea kune ofa mai pē. I he ngahi lelei ko toa pē ke tau inasi ai. Malo koe whanongongo ia. Me pule ako ko ia o toloa. Mo tokoni pule. Mo kau whai ako no koto. Mo nao pito e whanongongo koe ni. Nea ngoi tau nofo ngai wheitu kekehe mo ngai kolo kekehe. Kau ki kai puli a taha ia ki langi. Ka whio i o tua a taha kotoa pē. Pea kune si o whai pē a ki tau tolo. Ko i whanonong koe ni na lauat pē koe ngahe nai si huma ia. Lolo tonga pē e tau Polokalama koe ni mo tau tali. E ko whamatala pē mo wakai ke ngahi tohi koe ni mo ngai popoaki ofa. Pea mo e ase a kai pe mai whanonong ka toloa. Lau atu ai pe ia. Ko hinga, mo ni pe o kufu ilo pe toloa ia. Whai mo tuku mai whanongonongo ia ke tala atu. Ka toki kamata e tau whataanga koe ni. O ku mau kei tali kei. Ko lawe ia atu ku lava mai e taha e kau whewhine ngā ue koe e Ofisi Palemia. Mai ngahi pepa, mahalo ko ai ke tuwha mai. Ke kau whai Ongoongo, mo kinau tolu. O kunau i he loki koe. Aia koe whungawaka ini koe ki olunga taupot ki olunga o e whale whapuleanga St. George. Pea koe wheitu o tatau peeni o whakahoko ki ai. Ai ngahi Polokalama, whakataha whawhai Ongoongo. Pea pehe whoki ki ono whama wholahanga tonu atu ki tau inasi koto ai. Ko lawe i whopea e tokolahi o kumau tolu o kumau si i mamata mai i e pēsi Facebook, a Broadcom FM Broadcasting. Pea koe mea tatau piu tuku atu e le tio e wha ema walwhito poini enima. Pea hange whoki oku i ai koe taimi whemo i ki naeni. Hange oku lawa atu ai whoki a te kau ngā ue, ko nau ngahi api. Kai umai ngai whatongia keke. Nei ki uha ni nai, ka koen oku ulo mawhana mai ai la a. Pea kwange beia koe lawe mawhana mai a kelese ai otua.
O le whai ana whama whana i ak tau tolu ko toa pe. Pea kuonga pe ka te tau tolu. O ki kai ke mama o e o tua. Pea ko whē pea wheitu. Pea na mo i wheitu pe mo i potu ko ni. O kui heni pea e o tua. Pea kui hena pe i api. O kui hena pea te mo tolu i pavao. Hapai, yongo ni ua mo e ua. Pea kui hena pea e o tua e te mo tolu. Si ka inga tonga me ngai whanua ko ia i tua puleanga. Whanonga mai whoka kuin sa alote ia ki si e te lau atu e whanonga nonga kolisko tupou. Ko ili ko seni mai lewa e nā tolu e nā whanonga nonga. Ko e whanonga nonga mei he kolisko kuin sa alote. Atia ke lau e ko e Ki he matua tai whanau ai ako nofo mau, ka tak mo lava mai o atho mo whanau, he tutuku koe ni ai ako nofo mau. Ko e tutuuni ai siasi, ke tutuku wiki e taha ai whanau, pia mo whangongo mai pe mei api, ki hato e tutuuni atu Fekau'aki pa mo COVID-19. Fia mau ki nau nofo mau i api, o whakakato e nau ngahile e soni, mo whakangongo ai pe ki hato e tutuuni whahoko atu. Malo mei he pule ako. ko ia ko ngahi whanonongo ko ni ka pau e ki fōwholo pe tau tali e toi liu tō ua to pe whanonongo ia. Kai ofa pe ke kamata e meana toi hau hau i whanonongo ia me titi ai. Ka pau e toi hau e pau pe ke toi lau atu. Polokalama o e howani, polokalama makehe me he ofisi o e Palemia. Pea ko ni ko wakaiato ko mea mai e ke Palemia. Mo sekretari pule, mo sekretari ke kabineti ka e kamata. Me ato mo e toenga ka minista mo ui, toke ta Amelia tui polotu. Po a stay ko minista ia o e meiteki, eikno pele fie la kepa, ko e pilikatia ia o e kautawa ne afio mo e komisiona polisi. O ku iai pea moknau tolu ka kau CEO, ko e CEO o e potngai mo ui, toke ta siale a kau ola, kau maa foki a Paula Mao, ko e CEO ia o e Meidek, o ku mea hen mo huakawa me liku, pea o ku kau atu ki he whataanga koe ni, kana tuku mai ngai whamatala, a tenseniale ko ia Tonga, linta whalau moi tui. Tō mua whatape ki o tua mawhimawhio ne a whio he tau lota-lotonga. Whatape heni ki a lot whilakepa o Hawaii. Whatape ki he tāda iki Palemia. Whai whekau toke tā po hiwa tui ane toa. Whatape ki he iki minista mo ui. Amelia whaamanga tui polotu. Whatape ki he iki minista me teki. Pastei. Whatape ki Attorney General Linda whalau mo tui. Ate whatapu ki he ongo CEO, Dr. Siare akau ola me he health, ka uma Palemia me me te ki. Kai ke tautua whaloloa ko whaamu ke kamata ke press conference ko ni. Me me te ki. Aki halotu, pia te whawhe i heni Dr. Siare akau ola ke ne kātaki o whahoko e lotu kamata e uauni. Pia ka hiria te whawhe e Palemia, ke ne whahoko atu ai mahu inga. O Fekau'aki pia mo e press conference ko ni. Malo. Talotu. O tua maf. Mau tamai whakaiwane a Fiona. A Fiona o ke pule hao niu ke mea koto pe i lang mo mamani. O tua koe whakatupo ke ta tau pe hea ne a fi. Te tau pe hea honi pa te ke pe hea i pe a tae ngata. O tua koe ofa. Ko ofa uta e whiriwhiri mānako. E nā ke whake ho alo to pe taha. Ko ia tuipi ki tai ki a te ia kai ke au hai e ka tene mau i mo i tae ngata. He whiawhi koe ni, tu te ringa mai, whanonga mai, whanua, e Polokalama koe ni o whotutu.
kai ki moa, ki mau hoko atu ki Polokalama koe ni. O ate mau whakawhetai ki a Fiona. Mau whakawhetai ho tahi ko whai ki he ene a Fio, tamo atu pōno. Amaan, taini koe ni, whare haa mohe o fo. Whaha mai he o wholofola o tua. Ka pau e kai e kaua Sihova he maulanga au whai. E kula noa pe e mau whinga. Ka pau e kai e kaua Sihova. Kula noa pe a. Kula noa pe leo. Kula noa pe langa whanua. Ko mau kore ia he whiawhi koe ni. Hifu ho lau maari e mao ni o ni. No fo ia ho tamai o eiki. Ka koe eiki Palemia o Tonga. No fo ia eiki no pere Fekau'aki. Ka mai ho eiki whanua. No fo ia ho eiki minister. Ki mau tolo hono kotoa hen. Ka whai o Ongoongo. Ke hoko e mau ngai whakamatala he whiawhi koe ni. Ke waka tuai ai wholofola mo e ofa whakai o tua. Ke mau e whanua koe ni ai nonga mo e tāpuaki. O ku ke whakaamu ke mau hokakai. O tua koe mau lotu e whiawhi koe ni. Mau kore kātua ngai mea ni. Ua whapeo aloko si sukalaisa o mau whamoi. Amen. Whamalo ka seare no lawa le rei e tau lotu kamata e uauni I he hoani ko whawhi tangata eik Palemia. Whawhikau toki tā pohiwa tēn toa. Malo. O whatape ki a whia tō mawhia tau whatā mau inga koeni. Whatape ki hau tō kai whanua ki tupo wana. Tapu ki taini kuinini na spau me whare hoa moe ofu. Tapu moe sea whare area me hoek no pere whanua. Tapu moe oek minister me kabineti. Tapu atu ki he kautaki lotu, me haa whakalunga Tonga. Tapu ki tangatai whanua, me whinei whanua o Tonga, mo mea mai he ope, me murina, me be ke I Tonga ekini, funga whanua, whoione one, me waula, tāki moe haka, me waiko niu tō ua. Kaya tāki o mou se maniti Palemia ke whakahoko atu ai whanongonongo mau inga koeni, pea kou whakamah lo atu. I mou tōlu kau whaiongongo mou lawa mai a honi. Hire whakahoko ko ia ngā aue a potu ngai mo ui, kai pehe ke komit pūre whakawhanua, I ono tokanga I kina COVID-19, I ngai a kuia ko mari watu, kai pehe ke whakataha I kabineti, pea mono whakahoko ke a whio, ko whia whakahoko a te ahoni, a ngai tūtūni koe ni. Ko hiko mau ha keise taha I COVID-19, I kau wholau mai me Christchurch, New Zealand, I Ahapulelulu, ko no wawhito o katopa, wanoa wataha. Pea oku kei whai peha no sivi hoko atu a kau wholau. Mo kei quarantine pe, wataha, mono whakamaa popo, o nau tōru na e ofi ki e tō tāko ni, ke ta ofi a mawhola, ai maki, ke community, ko tūtuna e kabineti, ke tau lockdown. O ka mataia mi he taimi, tahaua, no taha, pongpongi tūsi te. Aia ko hengi atu ia, tau. Aho, ua, Novema wanoa wataha. Ki he tātaha ni mahiwa, e whiawhi monite, aho walo Novema wanoa wataha. Me wike ta. Kai oa, ki whakamaapoporere e ngā ue kaulaine mua, pe tau tokisio ki ha hoko atu. Ko toa tapuni pe o lockdowni, o ngofua pe e hau me ngāhi otumotu, ka e toki mau ha ngofua, pe toki whai
a whanau wakapuna, pe wakatahi, ki o te motu ki toko lau pe moeua. Koe ngai tutuni koe ni, o ku makatunga ia no tau hike malo e kakai, e whanua, e mapurei hato e mawhola e COVID-19. Ke ia tā, ke tawa taina e kakai, e whanua, ia whonga au whapotopoto, me whonga au kulawa ke whapapaui, e ikai ke wesia, ki kau ngau e laini mua, mo e kakai whakalufua e whanua. Koe whatongia mau inga taha o hapureanga, ke malu, me lino, mo mau, ai tawa taina whakaotua, ai kakai e whanua. Kau pawe ke whakahoko, ia whonga, au whapapotopoto, me whakalao. Ki lelei ai whanua whakalufua, e mohono kaha. Whakamalola ia tu ki e kakai tolahi, ni mulawa atu o whakakato mo humalui, e ngai aho koe ni ko tau si tu a mi ai, ma mai pe ki ahoni. E taim koe ni, ko tukuange a whenga maare koe ni, ke hoko atu e prikatia, tau malui whanua, tau mo e ongo minista, ka pe ke taita mo ui, e o atu hanu whakaiki, ko e tu ni koe na e pureanga, ka e tuka tā ke whahoko mai mo ngai whiui. Maloa pita. Kole ke uhufanga pe whakatapu ras whakahoko atu e Palemia, ka tā ke lau atu a ngahi tutuni whapulea ngā. Ngahi tutuni whakangatangata whakawhanua ke tāpun whakatapui COVID-19. I hono ngā we aki a ngahi mawhai ko whaki e kup tolu fitu mo e tolu hiwa, o e lau ki hono purei o ngahi mea whakawhokwhaa, wahi fitu po ino aua, mo e whakamamawhai a hano tāri, o e ei, whakahaa ko whakahoko he kautaha mo ui a mamani, Fekau'aki mo e novel coronavirus, pe koe COVID-19, koe mahaki o mawhola whakamamani lahi, pe a okei whakalala. Pi ngahi tutuun whakahaa, o hatuunga whatu tāmaki ki he mo ui, COVID-19, wanoa. I hono whakatontonu, tu kehe, katoe tāna ki atu ki ai, ai kuptaha, ono fitu e lao ki he mo ui, ai kakai, wahe taha wā, pointaha lima, mo e whakahaa o ha mahak whanongonong, whatu tāmaki, i aho tahataha maasu wanoa wataha, mo ngā ue ke tā ofi, mo whakasisi ai mawhola ai COVID-19 i loto i he pureanga o Tonga. Si whakawhoou o e tuunga whakawhokwhaa o e aho wanima o katopa wanoa wataha. Peke ti, hono whakapapaui o e fuafua taha i he MIQ o whakapapaui o kune whakautua i he COVID-19 i he aho whalaite wahiwa o katopa wafe wataha. O whaawai he komisiona leo e Polistonga, mo e tau e kautaua e Nafio, i hora tunga koe ofisa whakamawhai i he kup toluono, kup si iua o e lau ki hono pulei, o ngahi mea whakawhokwhaa, wahe fitu po inoa ua. Ai ngahi tutun koe ni. Ulaki. Kua pau ki kamata ngāwe aki a ngahi tutun koe ni, me he tahaimi tahawa noa taha, pongpong. Tu site aha ua, o Novema wanoa wataha, ki he tahataha ni mahiwa, po uli a monite, aha walo Novema wanoa wataha. Ua, ko ngahi tutun koe ni, ko pau ki ngāwe aki pē ki tonga tapu. Tolu. Ko e hui ko ngahi taumua o ngahi tutun koe ni, tuku kehe ka whemau, ha uhinga kehe i hono tuu ngā. Pakulisi atua e ngahi whakauhinga lea, i e kup hono tolu, tuka tutun hono tolu. Ka tutun hono whaa, kua pau ki ngāwe aki, ai tapui ai whialu aki. Me he taimi, walu e whiafi, ke ono pongpong. Nima, kua pau ke nofo whakamawahe, ai taha kotoa pē,
I hono ngahi api, tuku kehe pe i he taumu a ke. Ei, whakatau mai pe tuku atu ha ngahi koloa o whia mau vivili, i ho nau ngahi whaamili. O kau ke ai ai tautai pe utu, toko nak, Mr. Polo, mo e fruti. Ki he mau mea tokoni ma ai whaamili whakatau tahape. Pi, mau mai ai ngahi nau whaito pe kumi, ki a tokoni whakawhaito whawawau. Ko si, whakahoko ai ngahi huhu malui COVID-19. Ko ti, ngā we aki ai ngahi ngā aue, ai panke, mo ngahi kautaha whakapaanga. Ko i, tokai kina, ai whangamon manu, whangai whatapu. Ko efa, alu ke ngā we, koe me mi paia o e kautaha whakahoko ngā aue, o i kai ala tuk, o hange ko hono whakauhinga, i he te pile ei. Tutun whikaono, ko pau ke ta ofi ai ngā aue, ai mea, whewhono ngā aki, whakarot whanua, ai kakai. Tutun hono whit, ko pau ke ta puni, ai whakatau aki, ai ko toa, o i ngāhi wheitu laisendi ke kawa mālohi. Walo, ko pau ke ta puni, ai ko toa o i ngāhi business, mo ngāhi ngā aue whaka business ko toa, o laisendi. Tuku kehe ai ngahi tau whakatau anga lalahi, ngahi whakakoloa whakamowete-wete, mo ngahi business whaka internet, mo ngahi business whakahoko mei api, ko whakangofua e he sea o komiti ke ngahi mea whakafukwhaa. Ko walo, ko hiwa. Ko pau ke tāpuni ai kotoa o ngahi whare o ngawe aki i he kakai. Ngahi kātoanga, mo ngahi whakataha anga. O hange ko ngahi ako anga, ngahi whai anga lot, ngahi kalap kawatonga, ngahi kalap spot, pinkou, ngahi whare whakamasino, ngahi kātoanga, mo ngahi ngāue whakaspot, ngahi whakawhiewhia, ngahi whai ngahi mali, mo ngahi whakawhiewhia kehe, pe ngahi whakatahaanga whelawe i moia. Hongo fulu, kua pau ke whakatangata ngata, ai whakatahaanga apisia putu. Ki he toko lahi ko toko hongo fulu i loto whare, mo toko wanoa i tua. Pea kua pau ke iai ha ofisa whakamawhai lo Tonga ai apisia. Tahataha, ko pau ke mau e polistonga mo kautau ai na fio, mo hakau o ofisa whakamawhai, ai mawhai ke whakahoko, ai ngahi tutun ko e ni. Ko uhi ko tau mua ke malui, ai malu ai kakai, mono tauhi ai malu, ai moui ai kakai. Tahaua, o whatu ke talangofua, mo whakahoko e hataha kotoa ai wā mama whakai tangata, i he taimi kotoa pē, pia ke ngāwe aki, ai nau malui i he taimi kotoa. Tātolu, o whakatu ke talangofua, ai taha kotoa, ke toka e kina whakafui tui, ai maa o e nima, pia ke mui, ke kotoa o e ngāhi wharei, ke mo ui ai kakai. Aia ko tuku atu e he pot ngai mo ui, o whilawe i pia mo e COVID-19. Tawha, kua pau ki ngāwe aki ai kotoa o ngahi kupu, o ngahi tutuun ko e ni, ke he taha kotoa pē i tonga tapu. Tuku kehe ai ngahi ngāwe, o ku ikai ke ala tuku. Taha nima, e ngofua ke whakaata ai kotoa o ngahi ngāwe, o ku ikai ala ke tuku. Mo ngahi ngāwe whilawe i moia, aia ko hiki i he te pile a, me hono ngāwe aki e ngahi tutun koe ni. Tahano, ko pau ke ta of whakataimi, a hono ngāwe aki e ngahi tutun whakakata ngata, whakawhonua ke COVID-19, nei whakahoko he aho wanima o katopa wāwhi wataha ki tonga tapu. Lolotonga ai waha tapui. Whahaia i Nuku'alofa i aho lako Novema, wāwhi wataha, whiela kepa.
Malo. Whamalo ki a lot Fekau'aki no whahau ko te tutun ko ia e pureanga. Ko e tainimi, ko e taimi whaata ni kia mo tolu ko tō pe koe mo whehui. Pea kou kore pe ke tau ngau al pe e whaapapa. Pea mo e whehui ka e tuku mai ki he kau penolo ki whahau ko ata no tari o ngai whehui ko ia. Tau whengai beha mini te tolu noa he tari whehui. Malo. Tonga. Minister ba makau CEO ki ni ko e whamatala ko ni ko tuku mai a ni ko no makatunga ko nga ko e okuia COVID-19 o koe whamatala ko avita kai holo i he mitia fa sociale o tuku aki i e pureanga ko pe he ko loi whamatala ko ni i he ngahi uhinga whakapolitikare ko kore be ke o mai moha ki whamalala ki ai pe ka bau ko e ko whaasibe ko ka bau ku loi whamatala ko ni e whai he pureanga ha whai ngā ngau whala ki e whai ngā whamatala ko ni he ku hange anga whakaifo ko koe ki he ngahi whetohi aki i he mitia wha sociale o ku hange ai ni i he te nau mau i nā tole ngahi tutu uni ko ni tuku mai ko ngā ngu nau tui o ku i kei ko viti ai e whanua malo Tuke tari ata seare. Yo malo betu maha ko fe maha winga ubito ni pe whampe ke ki whamala ala to ai tuunga ko ku iai he taimini. Ai ko ne tufu ke taimini o mahino ubito ai kamata ko ia o Fekau'aki ke whai ha whakangata ai Fekau'aki. I he mahino koe ai hau ai wakapuna e haua fitu mai Christchurch. O tau, ko te tō mai peko ki Tongani, pe mahino a tau tolu, kuiai e fo i community keisi e ua a Christchurch. Ai a koe fo i taimpe koe au teike mau haola ha whahinga mea ta. Ne ka mata lewa i ngā oe pot ngā mo ui, mo ngai kupu Fekau'aki, hono tutu uni, ke nofo mau, a kau frontliners. Ai koe ahau fitu ia. Sai e ato apule lulu, na fie mau lewa ke ai koe wawalu ia, na fie mau lewa ke sivi ka atoa ki nau tolu. Ai pa koe sivi koe ki nau tolu, ai koe toko wangea tahani mai e kau pasisi. Sivi ki nau tolu koe hinga pe koe mahino koe tau whonga tatonu pe o whai ki kau pasisi ko tau hau mei muri. Pe au ki he po uri po topule lulu. Tau pe ki he heng whalaite. Ni ma heng, nau maoa e telefoni. Maoa e telefoni me he taha kau ngā ue i he lepi. O ne whakaha mai o ku ne tu oua e nau repeat fo i sivi o positive. Sai koe i he ne tuunga ko ia, heng i whalaite ko ia, o e uahiwa. Na te whailewa koe konga pe protocol ai lepi. Pau ke te swap tu oua mai. Ai toko taha koe ni. Ai ana e ngāo lewa e toke taha he quarantine facility o te swap mai e toko taha koe ni. O mai o sivi. Ai koe ngahi sivi ka atoa koe ni ke umisin ke kepe. Koe tau umisin i o ku ke tolu. Ai ke sivi ulaki na e positive, sivi wana e positive. Sivi hona tolu lewa koe swap fo o mai ia. Pena nau tok sivi na tolo whakapapaui. He lunchtime, hoa tāia o whalaite. Ai koe mau ia koe pena o alpeo si o ke whai sivi koe au mahino o pito positive. Pea o whetu taklewa ke minister mo ui. O confirm mahino koe positive case. Ai koe tuunga ia o case koe ia. Sai koe tau whanonga mai koe ni ki he ahoni o ku mahino pito ngahi CV mo e tau kei hanga pe whoko tata awhiki ua te aluhola taha.
ko inga ko whamawahe, ai kakai tonu whamawahe. Whai aki pēia ngahi protocol to tonu. Ka koe mea peke ki mua pēa o hoko atu ko whaampe ke o hake fo i mahino koe ni ke kakai whanua o mō whanau mai. Ai nā tūla vailasi. Ko nā tūla vailasi o tukuange mai he taimi. He taimi taha o kai ke tukuange mai. Ko tō taha koe ni nei o CV ai no sila nei negative he mōni te. Pea toki heka he waka he ua fitu. Tō taha koe ni nei is fully vaccinated. Aina mau koe ka pau e waha taha o positive. Nei negative he mōni te i no sila. Pea positive he CV koe tau tolu he whalaite. O kua no hinga. Uluaki, koe tō taha koe ni nei suhu malui. Ai au mahino mālohi hono sivi malui. Ka pau kua ki vailas pepe o whinga ke tupu he sino e tamakoe ni. O whiu whinga ki vailasi ke mo ui. Ulaki ia, koe ua, ka pau koe toko taha koe ni nai puke ki mua. O kui ai tau pepe ha konga vailasi. O piki api he misini. He koe misini koe nune whae sivi, une sivi ia DNA koe virus. Ai pe koe tahonga koe tala pe koha kongo e virus o ku mate. Pe koe kongo e virus ko ki baby virus o whinga ke mo ui i taha fully vaccinated. Kai kia hata haidin lawa tala fo i mea koe ia. I he mau whakau whakapoto, sayangi ke tau alo he ta whakoe, koe ki fo infection for Owen. Ka tau toki hanga sivi atu aipe ke whakapapau. He mahina, aia koe fo i koe kamata mai a koe pau. Koe mea koe ki hono whakapapau i. Koe te ki kapau te tau nofo tatolo ke whenga i ke whakapapau i pe koha ki virus, ki konga virus ko mate. Pe koha ki baby virus ke tau siope o tupu. Pai tok whai tau ngāwe, tō muia. Aia koe whakakau whakapoto pe ia, tau ui e tau tolo koe positive case. Whai tau ngāwe. Pe tau tok sio ai pe. Pe koe konga DNA mea virus ne o si mate, pe koha ki baby virus o tupu atu. Aia koe whua matalat pe, ka toki hoho mai ngai whehu i, ke tau hoho atu. Lala. Kata ke tupe koe ki whehu peni ka kia koe Dr. Siare. Koe tuita mini o ku where ai tala noa moe meu asi mai ai ke ta whaki koe ke frontliners koe ne whakahoko koe ngā ue ke kau pāsese. Wai ki frontline ai au ko hinga pe eka te whehui ke lawa confirm mai u whangitala noa koe ni wai frontline ai au asi mai tala noa ne wholau atu ki hapai. Au ke asi mai pe tala noa ke tama whakauri pāsi. Kau koe whehui pe poku moni whangitala noa koe ni mo whehui koe hoko atu ke ai. Koe procedure normalo koe ai hau koha repatriation flight. Ko ilo pe i he press conference ne whahoko whalaite, ne ke lave ne ave kātoe u frontliners koe ni o kole kena toke na isolate i api wai kāse ni hoku ave ke quarantine, ko uhinga koe ilo i kuk positive. Koe normal procedure pe ia, pa koe toki whakahoko pe ia he taimini ki he whi COVID test koe ni au positive malo. Oko pa whaosi pe PCR, ka pau waha ha kakai i he taimini outside, i he outpatient, una algo ki vai ola, o nau fia sivi pe nau tolu ia, i he nau ongo i pe nau tolu ia, nau tolu. E pau peke pehe wai pe kakai ni unongo i pe nau tolu, nau ki ongo i puke, pe kulava ia i he whanemahaki, he taimini, o alu pea taha ia ki loto ki whaimahaki o pe mai, o mai ngeo ki sivi COVID test pea aku, i he hohaa pe koe kakai. Malo. Ia malo pe mate ko mata pe me he tau pe ke he tutuuni ko ia ke ka frontliners. Hanga pe kula ben nai ne kamata foki ko ka frontliners na e Fekau pe ke na no fomao. Ko hange pe ha tokateu. Ko vinga ko vaka ne ha me Christchurch. Ai pe nei fare i pe ke na no fomao ia. Kana to e pe nei na talango fu pe na tolke ko mahino pe ku ne ki tokota. Nei kai ke mahal pe nei au ke ai whamatala. Mandui whako e koe po urien. Ai a koe tō taha koe ni nei wholawat pe ai taha. Pea koe taimi koe ia o koe kia tutu ni pau pe he ia. Koe waka ko tō pe
e Fekau'aki e nofo e ko frontliners. Na e toki whakatoka, na ka koe uhinga pefo i tutu unia koe ni e hau mai Christchurch, mai tau ilo koe community. Ai koe fo i tau pepe koe ki fo i whakaukau, whakapoto e ne whaikau ngau he pōko ia. Koe mea koe ki hono sivi ki nau tolu, o ko osi whaipe hono sivi ki nau tolu ia, una osi mahate u whamatala toi pe, negativi ka atoa ka frontliners ia. Koe toko taha koe i hapai, o kumau toko ngai peke o te aluhol ka wheitu, no peo quarantine pe ai, kai whai at pe hono sivi, ke lava mo hono sivi o ia. Koe mea koe ki he kakai koe o ku matui fo te keha tau community transmission i Tonga ni. Koe tau whai fo inga oe koe ni, ke tau siofi, ai quarantine site, mo ta ofi. Ke tau siofi, ka kono mo ni, o koe ngā oe maheni pe, poto ngai mo uia he ngai kaimi pe he ni, ka paa kua hataha kua alato kua hane flu, mea pao ke sivi pe ia. Aia koe ngā koe o whaianga maheni pe ia. Soni? Hiki ni mai ka au Soni, kai ko lirika. Malo vito e seare pe koe ki wheu ipe koe lahang whaki ngahi whakamatala kou tuku mai. Koe si angeia ai tairiri pa moe mana wahe koe e kakai. Koe whau whoki ne hoko. Koe siko whakamatala koe au ni hangi e uga haki whia maari e ke kakai. Heu koe ke fu whakapapau ia pe fu serious au pito. Whau whoki ne hoko koe ka tau tolu. Peko lai whoki tau sio e ngahi Ongoongo i tō puleanga peko. Peko tu fu take serious au pito he kakai. Koe lahian koe ngai whakamatala ko mai. Whewhe ho sio ke na tula to tonu koe e wailasi. E aha whainga maari e ke tau sivi tato koe ni o positive pato he sivi atu a muio negativi. He anga koe ho whakamatala koe ke fu ke mahino pe fu serious au pito e ke sipi kai. Koe Soni. O ku moone o pito pe hoi koe apa, koe na tula pe wailasi. Koe tue taiminia o mau ke ui pe matoi foi result. Koe ngā koe he nei kamatana e weak positive. Mau ke ui pe o ton pe ke te whakapapau. Aia koe te mau te hao matosi ve ke isi he whalaite. Koe ngā he ku koe ke pehe ia, e lava pe ia ke alu ke te maalohi ange de positivi pe negativi. Ka koe na tula pe ia o COVID tahiwa. Pe au whai pe mo i toka teo ki ai pe mooni pe ia. Ka koe hange koe tau tokanga koe tau tolu i tonga ni. Hei kai ke tau assume e tau tolu pe te tau pehe o kai koe COVID. O tuyo ku maluange whanua. Tau te whito, koe ki tau case. Ka pau ka whanua ina o si hawhangi case te tau pehe usai pe. Ka koe ne tū koe tai miniu te ki tau whoi case tonga ni. Pau pe ke tau fusi e malunga taha. Mai tau hu. Hai hau pe hawhai case. Ne ango pe e negativi no sila. Ka umantu ka tutu unia pe positivi e negativi ko tau tolu ia. Ika ke whai a whanua ke ko tau tolu pe te tau whai tutu uni. Whawheunga ki ngā historia o e case mo e anga e tau hao. Rotonga hao he taimini. Halo? Tētā? Malo, ka takau ki whehu i pe koe hae palani ki he si whapure anga mo e ako ke lorotonga ni. Malo. Te aimangi kataki? Koe hae ai palani ki he si whapure anga mo e ako ke lorotonga ni. Stanga ako e. Koe tu foi tai nimi ko external exam ko mata a hiva. Ave mo fatonga ai o se ai fatap ko ni I he po aho walu. Aia o koe tu whaingamari e pe ki kamata pe ai u sivi e koe ni form ni mao no fitu I he aho hiva hange pe koe kuas palani. Aia o sevi ai pe foi weekend ni hange pe ha study week I koe ni u whamarolo ai koe ai whanau form ni mao no fitu o teu ke sivi koe aho hiva. Malo. Halo? Tā whehui, tai pe tau mi te tānima. Sone, minit pe ua sone. Katak pe siara I koe ki whehui koe ni whatatau ki positive case koe I he lorotonga ni. Whewhe nei ho mo sio koe hae tu unga o ku I ai he lorotonga ni, o toi COVID ange pe o ku
Koe hae tu unga kui ai, tui aina ha keisi e taha pe koe keisi pe taha ko positivi koe. Ake pe koe ulawa ni nei, mai tui o ke ia e fwoi toko wange au taha whaa ia. Nā nau wholau mai me Christchurch. Aia ne ai e community transmission. Ai au pau koe mea pau ke tau hina o tole fwoi ahe ua taha. Ke tau papapau i, o kai kia Hawaii las i he fwoi wange au taha whaa koe ni. Kai ke tau tāno toke fwoi i keisi koe ne positivi. Koe tau tāno toke fwoi waft wange au taha whaa. Koe hinga koe fwoi community transmission nai hoko. O kai ke tau whakatoka ngai. E kono moni o nei ka pana tau whakatoka ngai, teke mawahe mai wakapuna. O toia mahana kehe e tutunia e komiti whawhonua. Kana e tō mai whoke wakapuna e au tau tu whakatoka ngai haki. Ai koe mea koe ke taiminia o kei toko ngai lilei pe fwoi wange o taha whae ke mahino unau hao moni. Halo? Stane? Pito, kata koe ki whehu i pe nia ki he tuunga moe malu moe hao o hotele tāno a ai kunofua e tau toko wange au taha whaa. Pe u whalala anga o pita e kai ke te mama ki tua. Ulua ki ia ua, koe whalala anga koe e tau mea ngāwe. Tuunga koe e tau mea ngāwe ke ne whalala anga o kai ke te lava titeki. Ha te whainga mea ke tau malu o pita ke whapapau u loka. Pe hao i kai ke te iaha launga me muri hange koe mitia wha sosiale. Koe nua utala noa kia kau whai o kongo koe ni. Hange ka te au rely na whalala na tolu ke mitia wha sosiale i kai koe mitia koe nua utala noa kia he taimini. Koe whehuia na tolu koe lockdown i koe ni e prikatia mo e komisiona polisi. Koe lockdown i koe ni o kia pe lao na na ke lawe kia ka na te mo lao na e lau kia attenzioniare i he whetu tatau pe lokini he tau ko mariwa tu o ku whelalawe i mo e talangata o i he konstituto ne i he tutu ni whakamaman lahi mo e tutu ne e whanua tohi i he uri mo he nehina mo ua pa anga ni mamano ngā po pula tau e hongo fulu ia i rewa mo ki kakai una whanga o ikai ki na whanga o fu ke wesia lao u ia pe tau e taha mo e panga taha mano. Ko ia apply whakatolo ua pe o lao na e lau koe kia e attenzioniare ke tokoni ho kupu i lao ko kona ke whaiwia a ke kau whaihia mo kau talangata pe koe whakaosi pe ku hoha a koe hai tu unga e minista mo ui o e huhu koni ki he whanau ako mahano kalafi ko ia hano kakahake ki olunga mo tau whalalaanga he utau alu katoa ke oho ke huhu malu i mbe pefefe whanau iki ko ki mea pek fia kia e toka ngā malo. Koe whehu e whāsoane, malo. Pea o to owa. Kore peke hu whanga e ngai tala whatapu. Ka ata ke whakahoko atu ha ngā hitari pa toki tāna ki mai kia e CEO pe mo e pēnolo. Koe uluaki pe koe ola koe hu malu i ki he pongi pongi ni. A ia koe hu malu i koe ke tau taha walu ki olungange. O ko pese tia e balu ai tausi fika uluaki. Pe koe tausi fika ua. Pe koe hu malu ia e ua o pese tia e ono ua. Ai au whawhia au pito hono teke i mālohi o huhu malu i ki he pesete balu. Ai au wofi au pito ki he pesete hiwa ngofulu. Ai au gai whaka amu te tau ova i he pesete hiwa ngofulu. Tupu ai tausifika uluaki. Koe huhu malu i koe e whanau. Koe ki tonga tapuni kua o pesete fitu ua. Pea ki e ua koe pesete fitu. Pe wei whamalo lahi ki he hou eiki mo e kakai whanua. I he o mai ko eni ke whakahoko e tau huhu malu i. Pe au wei whakawhia au pito he ola e huhu malu i a babau. Ko tausi whika uluaki u pesete hiwataha. Ko tausi hono ua. Pe ko huhu malu i hono ua. Fully vaccinated u pesete balu taha a babau. Ai au ku whakawhia maria au pito tu unga ko ia. Ka koe tawhaaki koe taha ki he nofo ko ia i he nofo anga kolontini. Koe nofo koe ni o ku tauhia ke malu taha. Whakatatau ki ngai tutuni ngā ue kotoa pe. O ku whakahoko ki he nofo ko ia ai kau pasese nofo kolontini. Kai umaafo ki ai kau ngā ue. Koe i muafo ki na e whaafai na uwhangi whamalohisino. O ku ikai ke toi iai ha whamalohisino.
pe ko hatoi hu ki tu a mei he loki. Aia koe fo i nofo, loka, malo, kai ke toi ngā unu ha taha i he nofo kolontini ki tu a mei hono loki. Pea, koutu pe koe ki tawhaki pe koe ia, e toi whakaikike ta si o ki ai, ka koe tawhaki koe ki he misini mea ngā ue, i tō ngāni o ki ai ai whonga ngā ue o ku whakamaman lahi, international standards, quality assurance, o ku ne hanga tesi ai ngahi misini ngā ue koe ni, mei ave whakamaman lahi ki no sila, ke ne whakapapau i koe ngā ue ku whakahoko he ni o ku wā o ki he tōnga whamaman lahi pia pese te au. Malo. Tā whioi? Pāke whāspe koe nā alaitia. O kumalo apito pe ai quarantine center tāno a mo makeke koe kau pāsese. O ki ai pe ai punga mo ui, polisi mo e sotia, pa mo e pot ngā ui koe whaia. Una whipou po waki pe ki he leo. Ngā ka kua ngari tō no hapon ngā ue, e eke he pot ngā ue koe ai whonga ngā ue, ke tauhi pe tutuni he whonga ngā ue. Lai tia maha koe mea koe ke whakalao, koe lao pe nieko ko lao atu, ka mata apo, osi ki aho o mea, mga hi tutuni koe ia. Koe ngahi mea whakalao ke hei, koe mea e attention ale. Koe mea pe asmai he ni, koe aho wanima koe topana o atai tutuni whalufua ki Tonga tap, ki Tonga. O ku suspend ye Tonga tap, kai hu mai mea koe ni ki tutuni koe ni Tonga tap. Mā koe mea whakalao pe, toki hoko ate attention ale. Kore peke uhu whai whatapu, whamalo ai ka soane i hene, kei manatu lelei au pito ki he ngahi tālanga nei whakahoko atu me loki ta tau koe. Pea whamalo atu o whamanatu ke mea i lelei he kakai mawhatukituki koe ni oi hono mau i ha tutuni ai kau ofisa moui, pea mo ni koe ni o whakamawhai. Kai patonu pe ki he tutuni koe ni o tau i henia he ahoni, koe tau tea ki ha taha o kune whakawhea tungiai, pe o ki kai ke ne whakahoko ai ngahi tutuni ai ki nau tolu ko whakamawhai i, kau ai kau tau ai mea whio, pe pehefo ke polisi, o malawa ki ha ne moua, ki ha moua koe panga taha manu, pe whangai po pula tau e tolu. Ai a koe ngahi tau tea ia o whakahoko i he talangata ke ngai tutuni ko i pe ko whakawhi atu mea ai kau ofisa kua whamawhai i he lau ni pēmo tutuni ka pau ki ai ha talangata ki ai. Malo, Soane. Malo. Māwe Soane. Tanga, ke ekang pe ki ai ha whamuimui taha ngai whamatala ki he tau paanga koe ni he tau COVID-19. Maha koe kole atu pena iai peha tahe lava o ki whamala ala mai pe ai pe koe tau whakataha hoko. Ai tu unga tai ai ngahi toko ni koe ni ki he COVID i he tainimi mo hoko hoko atu. Pea pe he whoke ku whehu i ki he minister koe ni leipaka koe tatafu mo aki ki homo palan ngau e koe ni i hono ta ofi koe ni ai Fekau'aki koe otumotu. O ki ai pe ai tokanga mai ke he mai mo kāinga me otumotu. Ke ngahi koloa, ke toi tokanga makian ka nau tō, ke toki whamala ala mai ta whako ia. Pea whaosi pe koe ngahi whamiri koe, o lotonga lockdown ni koe ni, pe lotonga kolontini koe ni, ai nau ngahi hoa i he frontliners. O kai nau tokanga makehe mai, he ku, o ku iai, ai nai whetutaki ange pe, ai ka wau ki he aneafi, o te ke ai ha tokoni he ku. Lotonga ado nau ngahi hoa o lockdown ni kai i he supply more like the daily supplies pe mo ngahi mea whapaanga pe ko ia pe malo. Halo. Tau. Haat be whakatapu kai uraki pe koe mea ki ta whakapaanga ma teo teo e pureanga, koe ki henek ni sa paanga, kana ni os whale mai pe o ku ia pe paanga ngā ue e pureanga, ki he ngahi whangatangata koe ni. Koe ua pe koe whawhetau ak whakakoroa ku ngā pe, koe kakai o whangatangata. Aia koe hange koe waka mo mea nes mahino pe kau he whakatata.
Ka ko whi tāna kat pe ke tapepe mai Palemia. Ke mahino pe oku koe tūtūni ene mea kia whila kepa. Ka o kia pe mo e whakalahi he tūtūni o kune o atua e whakaiki ki o ngahi mea snisi. Ai ko whatātā pe mahino pe te koe ngahi whare koloa e atā pe ke nā wawa. I he taimi koe ki mua he ke whiu. Ki mua he walu. Ka koe uhinga pe ke he ngahi mea te whitu. Pe koe mea ne whai tokanga ki ai mau mawhai. Ke ua e ngau e hala ki he kakai whanua. Kau kei pe me ngahi whakatāma ke hei o ku tokanga pe ke mahina pito ke ngahi kautaha tu ai pureanga. Kautaha i tu ai pure. Pe kai ke lava ta ofi. E fitu. Pe ke pureanga. Kautaha i tu ai pureanga. Ke mahino pe ngofua ko ngahi mea fie mao te fitu he kai ke lava. Ka te kinau tolu hange ko kinau tolu ku mea ki tōkanga, pe pehe pe whoki ki tahi. Ki he nau ngahi mao ngamo ui, o kei me whakatāma ke ki ai. Ka kukore pe ke toki whetu utak me pe ke o atonu whakaikiki. Ke mahino a ki nau tōru ko ke lawa ta ofi ke mahino anga. Ka kutu e mau pe uhinga, koe tau mua tūtūni, ke ta ofi pa whakangata, ai whakatokolahi ko hia koe maule whanua. Maro. Te tānaki, ko hawhehu. Iho, ai he rewa koe. Kamata pe me tau he maaru ki mata. Ko ki whehoi pe oku iai nei ha whahinga allowance ma kehe oku wahei ma ai kaungau e lai ne mua kone kuna tokanga ai patient ko e ni ko e COVID tahiwa. Ko hui ko lawe i pe foki ko e tahai ni i he COVID o kua o mai ko tau whanua ka whangangai ai kaungau e lai ne mua kone mo e pole whainga taa ko hui ko no tokanga i koe ni ai patient koe ni. Pe wiai ha whahinga allowance koe hui koe anga pe tau si atu na au ka toonga ku iku ke mao he vailasi ai kaungau e lai ne mua koe ni. Pe a moi ki whehui pe taha koe pehe koe COVID wa o mai ki o tau kau a whanua ko o si ai nei hano whapapau i pe koe hae kalasi koe ni COVID pe koe Delta pe koe toi pe ko ha COVID no molo pe ia pe ko ave nei ha CV ai patient ko ni ki no sila ki te whapapau i mai ai kalasi ko ni COVID pe i kai. Halo? Allowance. Ko hese allowance o kia no allowance. Ai kau frontliners ka tope. O si totonge ponga i he wikosi. Te tupe kong hanoa ke talia te sia. Koe konga koe na ki he vailasi koe. Ai au ku o te teu he tamai ki mea ke awi no sila. Ai au ka o sto mo toto mo mea koe. Ai koe nau no pena to whenga ke mahino ku whenutak mo no sila ke mahino mau e ngahi pepa, mea whakapepa, mandi whoko ku wai ki special conditions ia kono awe ke mahino tonu, e tami ko awe wakapuna, na wheko awe o, ai koe ki ngā oio, whai ki nei. Ka ku kone tuane taimini o kutuko ko ngā koe Delta i Nusila, o tauhanga peta toluia o Asium koe Delta. Toki hao e whapapau ia ki moi, ko mea ke hei. Ka ki e tau toluia i tonga ni tau, peta to koe Delta. Koe te haki whewhe e tahane. Koe ope. Tā koe. Malo. Heu koe. Malo. Kataki pe ai whituuna. E lau whike ki tukumaha ki whamarala Fekau'aki koe taimini whoki he ngahi panke. Me ngahi whitu whaprianga ku... O pau ke cheke te ka ti huhu pa te toki hu ki loto. Ka ku lawe pe whoki he taimini o tanga lele ai huhui ho whamanatu. Ta ku ia whehui, ko ki nau tolu ko osi huhu hoani, ko nau tolu pe e lawa ke hu ke ngahi pange, mo i ngahi whetu whapreanga, pe ku tatau pe mua tahana si whahoko ne huhu Fekau'aki, ngā whakawai ngahi ai ni ihi a te nau tolu ku toki hoani ki he mahina kato'u, mo e tau whau. Pe whenga maare pe ke ka huhu raki, pe me ka huhu honoa, ki nau lawa atu pe me nau ka te huhu. Pe ko ki nau tō pe ko se huhu a te nau toki lawa hu ki whamarala wewe.
Malo, kata kena ke fu wo ilele ka ko mea ko mahino nei o fehui te o ku ngofu mahino ke ngai business ko lau whaka ha mai o hei kai ke tari a hu ka hangi ki panke ka e o ko whakaha e nau ngahi kāti huho malui. Ko ia ko te uia. Sai ko e kono moni o ko business i tau taha ko toa pe ku kia pe foke ngai tutu ne pureanga ka ko e pe ko kia ha lao e fonuan i tai min ne ke peke ko tu e tau ko instituto ne o e whakawhai ke pe discriminate hata ka o ko ngahi private businesses okay pe foke na ututu nga o e whakai tau taha pe na to aia ko e hianga e ku mahalo babalo pen ko hinga na foto e ngai tutun pe he ke o ai ai pe ko frasisi ha risk na we si ha e na ka nga we pe ko e na customer ko osma ko na ka ti hu ka ko no boni ko e ka pau firma hata he ke polei ai na foi toton hangi na ofi foi toton ko ia ko me ai mi ko no tata ofi ke na ave me ko ia ke fra mau anga ke polei ai tutun ni nga o e pe ai business for tau ta ko na kon tau pe ko na fare pe nga o na mo na nga service o ia pe nga fra ngata ki ai ko ma ko point fra lao e to firma o ia ke ave polei i fra mau anga ka pau te o kita o unfair on the treat kita ye kai ke whakahoko atu ai. Ka ko mea ke puleanga o ku te kia ke ai ha tutuni pe he ia o fotu he puleanga e taimin ke ana whakawhai ke ai ngahi mea ko ia. Mālo. O ku peo ki aine symptoms or asymptomatic, pao ki ai e test whaku lewa i toi ngā pasiese, e kau pasiese. Pena i ostesia he weekend. Whether the 214 passengers were already tested again or will they be tested this week? Oh, yeah. Yeah, the index person, he's fine. I think I need to go for Manatoke. He's a fully vaccinated person. I think if we get there, we don't get for Tonga. I think we get there, we personally go for Malaki New Zealand. E nau tokanga ki whakai ai ka upase ke na huhu malu. Ko tui pika pau ko haki baby virus, mahala kai te mo ui ki virus ia na mate ai pe. But I think it's good to think o tokanga I whanua koe ni ki malu I kautonga whoki mai. And that's very good. Ko e pauton ke whanonge ka kai o whakai ai ke na huhu malu. Otherwise, he's fine. He's fine. Yuku kai ki han me kau mahanga pifoko. Ai ko kula vene nai o ki overcautious pe tau ngā oe. Heu teke ha tau case. Pau pe ke tau whenga ke tau ki haiang e tau level precaution a tonga ni. Aia koe whi mea, he's okay. Koe toko wangeau tawha ke he. Neo sivi nau tole, nau lak sivi. Nau sai ka ato pe nau to. Soni, te ua ke moi. Koe whaosi. Malo. Kara pe siale pa mo e minister mo ui. Ka mo ki toko ni mai mua e ki tāla whiri koe ni. Koe whehu ia koe ni maha kwa o hake pe pa me whataha angan. Ka ku keke fu mahino whewhe ki a te au. Ko ku kore pe a koe to unga ma teu koe ko ukiai ho tau whare maha ki. Ko whataha tā pe ka pa e tala mai mahino. Ko e tau ICU e wheunga mo e toko nima. Ka whawheangi kua tō mai ai lahi mai ai matangi. Ai COVID. Pea e wheunga lewa mo e toko wanoa, te lau lava whakawhonu kua whare maki he fwoi taime ta. Ko usio pea weke ke tuunga to tonu kou iai koe e tau teu. Pea mahako e wheu pea taha ko kole weka tatawke ki tānaki mai ai. O sio weka tau patseti koe wanoa wataha, koe ono 5 miliona ke COVID. Wanoa wataha, wanoa ua, koe whaua miliona pe ofiki ai, ka ke whakatonton mai. Koe hae toenga, o ku toe he tau se ni COVID he aoni. Pako ia pe maro. Chale. Se ko ki lavet pa ia ta fa ko ni ki he tonga
mateu teu e potunga e moui. Ko tui mahalo ko e mone o pito peia. Ai whakangatangata ko ia o ICU beds. Pea ulotonga maha was mos mea bi motoluia e ngāi koe whai ki moa. Ne whai mahe puleanga wholoa mai. Aia koe pakwai pe foki mo e koe fo ngahi ko talia ia ne ngahi pe talia ia ke stand by ka pa fange kwa taimi ku futokolahi e la pe ke te nga ko mo talia pe ulo tonga fai pe me ngau e pule anga wata mo e pule anga sia pani ke ai na to ne na tole ta fa ko ya ku ulo tonga fai e hoko te nga ki ai ka koe aia mahalo ko hake fai ko ni o mahu inga ho malui ko uhinga e ko fe mai ke ta ho malui ke ua fie mau e hataha ai ICU. E ka pate mo whatonga i koe ICU, me koe kakai peu ta heu, ko nā tō pete nā wiku ki ai. Ka pate o seange mea koe ko huha pe se te hiwa noa kakai ko tongani o tonu ke huhu. Koe fo i mea maa taha ia koe te tau lawa tokoni ai ki he tau ibi whakai whanua. Aia koe whakaamu e motongania ke kau whanongo mai, o fa mai o ai ele foi fanga mari ko ni ke ta ho ko foi me ko foi ho yo ko ke mau lau se ni pepe fia ke te he ka me alele ho ta to tong ko tu ko foi solution le le ke fon man malo to ke la pe yo mai na be o pe ke ma o e fai ki ko se ni ti ka mo me be fo ange ko koe whikagona na ke talama ni nei, koe upot ngai whaku kai konga e nau pacheti koe, nei tuku ke he kolon, ke taimpeheni. Ka koe utu ni koe na mautolu, koe ilo peo koe ai ngahi mea social media mea u nau whehu i nau ku, nau whakangata e mau ngā ue ko hui ko sisi a silini. Koe peo ke mahina o peo, o koe koha isi ue silini ia, ke he ngahi ngau koe ko whakahoko ke malu e whono, te pete atu e ki whakatata, koe taimine alo e, Hape lo tonga punatu he ea. Ai time e whalemahaki ke o sive. Ai tahine ko e customu kui hapai. Ke whakapapau i hena o sifo ke whaibiro. O staukia. Koe nuku taumai o staukia. Ka ko unga whamatala au kai ko ha isiu e se niti. Ki he ngau e ko miti unau whai mea ko tau pe wala whai ke malu e ko tau whanua. Mako ki me kake o mau lele au kake o lava tala kakato exactly as I say niti. Kako tu ngai o fai ai ko ngau ko ai committee malo. Ki toko na bia ma mai pia. Ko ke taminista panga o ki loko tano di eu a foki e dai min. Pe ko patseti foki. Ko patseti o wai ngai ai ngai seniti o mau tu ngai feitu pa ko me seniti o tau tanaki ai a ko ai ko ke pehe ko ke ha me o toe o ka foi fiu ia o wala tari hanga ton e taimi ko ia e pau ke tanaki sirin mo me o to o mai ke fe ke ngawe ka moni ai me o me ke minista ko ka isi ia ko me ko fi mau ke ai ia ono taimi Malo. Ke pesiri pe ko toko lahi ko ia e malava ke toka ngai kina ko ia i he ngai whare mahaki. Aia ko e woti ko ia ki he ICU pe ko e puke lahi. Aia me i ki he toko nima ai iwi ko ia ko e i he whaka mohe anga o e whitu ko ni mo e kau ngā ue. Ai au fie ma o ai koe ke rere aki e tau iai hataha e puke lahi. Ka tau hange pe ko toko taha koe ni koe na e wholau mai me Christchurch. O ku e si ai e COVID tahiwa ka i kai ke iai hawhaka ilonga iai mea teia. Paka pau e iai hawhaka ilonga koe whangi whaka ilonga maa pe. Pa te ke lava pe koe o nofo i he nofo anga kolontini pe koe o nofo mao pe i api. Pe koe whitu koe ni koe ke mitari ai. Pe koe whare mahaki koe ai mua, koe whare mahaki koe ai mua, me mei ke toko ua noa, ka koe whare mahaki koe ia, kia ki nau tolu ia o ku nau puke, me he whako utua. Ai ko ki nau tolu koe kia iai ha nau puke, pe koe ngai whaka ilonga, ke nau nofo pe ta whaaki koe ia e kolontini, pe mo nofo mao koe api, i e kahau. Maa. Hei whaas. Sani, te feu ua whau ia.
Ora ke hu are valala. O se patoki faos e pe soan patau menina. Malo ko ki feu pe ke teu ke tau lockdown ni ke whakatapu ko iro pe ku lahe u business ni una u message mai pe ku kau na tolu he essential business pe kai. Ko ilo pe wai ki kau taha waka mau na tu tamai ke heni au he hiva pe ke lava pe folau ko ia. Pakapa ku lava e ke lava pe ka kai alo mai na uta ko ia. Ko mau ke waka ko nu ha mi vava ke mau ke ka ko e ke peni ke fratap tap ko business mo kakai pe in general na lava ko al holo po wa fratap tap ko hanga mega na me ke mi sta na ko mega na me atua ke la ke pa ko no fangi fakai kik sai pe ko se ne tu fat ka moto ke moto ki anga o ko waka ha ufokia e ko tau tolu tapu e tau alo ngo foi alo e ka ko no fma be da doi tongan he ki foi sai be ko ke beta ka ko ha uya ko me motu ya un ata pe ke o mai pe mo ha ko mata ko sai pito be ai ko ta he fangi fakai ki ko o kuava be fo ke fare koloa ai ko uhinga ke ata pe kiki mo me maha a mo ka ke uhinga ke te alo shopping ha te alo shopping he mai no ke tau safe he tau no ma u me ko mo fe ma vivili ata pe fare koloa ata pe ke al ki uta ta ma ha foi mani o te alo ho mo no fo loina fai pa te al ta mo po tala no ai o mo toko ua toko toli ut ata pe mo al kitahi pe o mai te ki matai ke fami fangi me pe he ko tau fono at ko ne wi ke ta ya fangi me te mo fe ma pe ngai business e fu fe ma o vivili pe asi he kulisi pe he ai ngai business ko lava ko ngawe pe mo business ko he ka ke lava ngawe ko u me ko ka ke lava ngawe ko tu ni hanga ton ko e pelikatia ka ke lava ya ka wa ha o me mo pe ke me pa mo mai pe ke CEO ko me te ki mo CEO health ke na ke mo si o ke to fa ata ka ko pe no fangi fa kai ki te tau to ki lu be mo to ki ki mo me ko ma ni lo kam ko ko si ne ai ko so dia ke dia ke fra ko pe ko tau ni na ko mai brigatia o fa ata pe ngai ka polis fa ka kolo ke tokoniang e kau polis fakolo kia nautol ke kau sotia mo kau polisi ai e fakatape mo ke tokoniang e kau polis fakolo kia nautol ke kau ko ke te faha eva no ia tak tan of ma obe abe fakolo he ka tokota abe ka toko Malosi fasi pe fe on be pas me fe i ko nga ke en force ke mo e minista mo ui ko kon ku tau tu e fanga ki me malu i ko nga ko covid ta haiva ko nga ko tau papa ki ko e hala pule anga o hanga ka te o ko ke ya to fa mama fa ka fa mama fa tau tol ke nga mo ke te fralele yang e fraivi yang mo en pau nga me ko ya mo tau fra tau anga i ka ke tau malu i me ngai u me fetu ko ma wai tau me kai fra ho o ko ko fangi palo Palemia ko ko ki afu to ka teu ke to nga ile rei ai sini ai pe ko no fa o si pe ko mes catering ko fetu ko fa tu ne ke ngai u pa me fetu fa nga night kalapu pe fe fa mo ke fale lotu ke sa pate ko hai tu tun fa o si gai malo ato no slawa Toko swe no lau ka to atuane. Palo. Ngari utau meri. E whainga mare ko ni ko whawhi e tangata ik Palemia ke ne atane mea whamalo. Palo. Kore peke hufanga e whakatapakato ne kamata ke whakataha maungi koen. Ka tu ke whata ki whamalo ka ki motoro. O whamalo atu ke ngai whehu i maunga koe ko mo whakako mai ao ni.
E utokoni e ka ki tau tolu, hono kotoa, ki e whakapapau i e ngai mea ku ala tāla ai, mo haa ki ai e ka kai whanua. Ko fie whamahino pe e ngahi mea mau inga koen. Uraki, au mateu teu ai potungai mo ui, ko mit pure whakawhanua, me ngai kup Fekau'aki, ki hono tokanga i kina, ai toko taha, mo mau e kolona wailasi, pe pehe ki e toenga kau wholau. Koe kau laine mua, o nau fua whatongia, ki hono tokanga. Mo e talango fua ki ngai tutu, ke malu ai atakai koe kolontini. Ke kakai e whanua, mātuak mau inga pe, au mo tokoni, mo e talango fua ke ngai tutuni, e tuku atu me pureanga, koe ola e tau aukai, mo e lotu, mo e ngā aue. Ke tau lava o toka teu ki a aupeheni. Pea koe ahoena tau teu ki ai, pea ke tau ngai whataha. I whakapaui, ai malu, ai moi e kakai oe, whanua whakalufua. Hange koia, koe ngā i tutuni, ko tuku atu, ka kou kore ai pēa o mou lotu, pēa mo e hufia, a Tonga, i e taimi whainga tāni. Pēa manatua whoki, a ki nau tolu, o mau he wailasi, mo e kau ngā au e laini mua, a pēhe ki e kau whalau hono kotoa, mo nau ngai whamili. E pēwhok mo se tau kāinga Tonga u nau kei tuku waka atu he otu muri. O kai te mo ngalo hataimi i he maulotu. Watawanga pē ki o tō mafi, i vai mai hataimi o tau whelongo aki ai i e kahauna. O ko tui pē ofa mone o tuai te tau tolu, i ene o mai, ai ki kesi koe ne taha, i tau toi tokanga angeai. Wai ki whakatokanga pē, e tau olewa huhu, malu, e whai mo tau au ki a tūnga lelei, e huhu uloaki mo e ua, e whai ngofua hano whakafoki mai si o tau kāinga, o nau kei whakapae atu he ngā i whanua muri, ma wahi mo nau ngai whamiri he tau e taha, e te lahi angeai, ko iko COVID tāhiwa. Ko e tūnga e ahoni, e uesia e tau ngāhi ngā ue, pea kou kore ki e kakai e whanua, kau take ngai sesi, ngai whamiri ko toa pē, ngai pisinisi, me ngai kautaha, o mo tokoni, ke tau kātekina e ngai wesia ko toa. O whakapotopoto, ke whanua, ke tau tāpuni whakataimi, kai oua, o walewa ke māua e ngāua e potungai mo ui, ki e kau wholau o kui he kolontini, ke mo ginau tolu, kau ngau e laine mua. Paui o malu, aho tau whanua. Paui o malu, aho tau whanua. O ia e ngai whakatama kehe, ki e mea tokoni, pia mo ngai koloa mau inga, ki e tau no fō. O wata, he whonga whangatangata pē, o whatatau, i ona whangofua he tūtūni, me mau mawhai. Ko whamalola heni ki e minister mo ui, CEO me kau ngā ue, pehe ke ek minister ngā i mea whakawhokwha, ek minister ako, minister mo ngā ue, mo e komit whakawhonua, pehe ke ek minister ki e whakatauaki, mo ngā i mea whakawhokwha, whakatupake, me ngā i kup Fekau'aki kotoa, mange koe kau polisi, koe tau malu i whonua, malai wakapun, custom, me nā ngalo ataha ka i te ngia kita, ka kou whamalo atu, e ngau e malo hiro Tonga, ai wike eni koe ni, koe ku tau sitoa ki ai, ki lawa, ai tūtuni whakapoto koe ni, ku tau au ki ai i ahoni. Ki motou kau whai Ongoongo, ku whamalo atu, mau inga i tau whakataha, whakaaho, ke mo tokoni mai ke tu whaki atu ai Ongoongo mo oni mo kakato, ke tau ina sta tau ai mo kakai e whanua, e tala o ngai tūtūni,
pe tau Fekau'aki, au kakato, mo wawe foki, e koe taimeni, o ku tau ngai whatahai, mai nonga, mai malu, ai mo ia kakai, e whanua he taim whaingatani. Malo e o whawhanua, pe au tau tua whatu, ka teng mo tō no katoa. Malo a pita. Whamalo ki tangata ik Palemia i he mea whamalo ne toko sono whaako. Pe tau whao se rewa pe ako whawhe i ai pea siare a kau ola, tau ta siare ke ne whao se rewa e whata anga e whiawhini. Malo. Koe pe tau keres pe. Me koe keres o tau iki ko se suklais. O whalahe o tau otua, tau tamai mo wheo e lau maari e maanioni. No foi e te tau tolu he whiawhini. O tai ngata. Amen. Ambassador, for coming here, thank you very much. And I'm sure you are going to donate the next 10,000 doses in December. Thank you. Malo, thank you. Whamalo ia, nei mea heni pe moe tangata eki ambastoa ko ia ai puleanga siapani ki Tonga ni. Kai ke ko e ngahi whamatala, pia moe mea ko ia me ek Palemia o Tonga, pena e kau whatahai, pia moe ho eki minister ko ia o e kabineti, ko hoa kawa mei liko, ko e minister o e potngau e ako mea ko ngā ue, ko eki minister pot ngā Fekau'aki, ngā ngau e anga, mo ngau e ko e kakai, ko tatafu moe aki, ko eki minister pot ngau e meiteki, ko poasi tei, pehe ke eki minister pot ngau e mo ui, ko Amelia tui polotu, kai uma a foki, ai CEO, ka ko e atenseniale ai puleanga Tonga, Linda whalau moi tui, pehe ke skeletal pule, mo skeletal ke kabineti, ko et ka koka, pea na e mea whokieni, pea mo e pilikatia, tau malo i whanua e ne a whio, ka ko e komisiona polisi whokia, ka maa whaketale kita e potungau e mo ui, ko toketa siale a kau ola. Pea i kai ke ngata whokiai, mga i kau tātu whaki o ngongo mō whamatala, ka ko e mea maho inga koe me iheni, ko e tōtaha koia na e mau koe o kune mo ua, pe mau e vailasi koia o e mahaki COVID taha hiva, ko e ngahi whamatala ko mau o ku iha to unga whawhia maari e pe. Mahalo ko e mea maho inga pe ia ke whahaukat ka te motolu ai ka kai e whanua, o kune iha to unga whawhia maari e pe, pea ko mea kou whawhia fia i he whaha mahino heni, ai ola lelei koe o e huhumalu i. O ku te mau ai vailasi, ka o ku tō maa pe. He koe tō taha koe ni, nei Oscar Kato, a ene uruaki huhumalu i, pia moe hoani koe ia o e huhumalu i. Ka o ku pau pe ke lockdown, hange koe whamatala nei tuku atu, ko uia nei kau ngā ue, nei kei ke nau kolontini, ka na nau lava pe ko nau taktaha api, mo nau ngahi kolo. Pai pau pe ke whaihono mui mui i, pe au tau whawhita ai pe mo whamalo. Whamalo te te mo tōko tā pena e mea mai o ta tau pe tongani mo tō pureanga. Whawhunga e te pe o e kau ngau nei whahauka te Polokalama, ko alipate Kisina, me he whaita Marian Kupu, pe mo whine mo tū au whahaua a Katalina Tohi, maloho mo mea mai, ka mo mea, pe mo toki whaongongo mai pe, to iaha Polokalama, te mau to e o atu pe, hano taimi whanongonongo atu, ko e uhi ke tau inasi ko toa pe, tau te whito i heni.